ho se ojejentie se na kuma mu se onyame bi ni ho. Good. I don't know. Onyankopon se onipa dwele saa okwadonto pa oye idiot jejenchie no ne brofo no idiot ye wokwasea jimifo stupid and fool na idiot de jejenchie o se na kuma bi se onyankopon bi ni ho na wonyame nim se nipa beje achinya onipa se owonimdia pa ubisan se ede ne ede ye banku a obaka cho se buru ubisan se ede ne ede ye buru anu ogina ho awuzafo se onipa da sani se wosua nwoma enti onyi nyame nni onyi nni se nyame twenu apon ho a fine wosua science wosua ho abode nyansa pe nyina wosua enti nyankopon ni ho a ubisa da body mu asem na kire no so pa was by nature nature me bisa say we okro mu hene ana we obusu apanyi nature no awo ka no nature no kire mu so a na ogira ho by nature who brought the nature abusafo me so nipa da sani bia nyame twedu ampon abono na onye awurade enie ana onye ni se nyankopon ho no me se nyame se won sakra no if you say nyansa dodo eyemusuo nyansa dodo musu ye nananum a wansua ngoma da wan kwasore da kora no broni de babu frabro kire bae no na nananum kasem asante kasem no na wona wosom abosom se abosom ene wade nyina mpo no okomfo ogire dwemu kom no na wode afana kire soro brakune komfo wode afana kire soro na wode akire fom oso aboame asase aboame sanete nananum bra asori maye no na asantefo ka nyame te ase enso nyame ye nyame be kire ani nyame nai na nananum ka kasa we bra na abosoma dominate Ghana ha na asante mayimu no na buroni mfa babul be kire ye se Kristo be wogye ye bone no na nananum ka nyame be kire enso nyame ye nyame te ase why in the children nananum sa nananum ka se obi ntina bofra nyame na nananum nim se nyame twedu ampon basaja don bere mpo bi te ase sare tie nipa okeka se nyankopon ni honom no ne papa de ogidi se ne papa no na mambi sare se ne maame ne papa eda no no wo ho videos wo video ahode wade adi se o papa ni nyankopon de wonyi ne se ho bra astronomist no omoko America for ko France no memu no no so omoko manyankopon achi se nyame good morning omoko du ho no na bibia ni ho enti omopanyi pa no bisa sa no where sir esoro na ye kan wo hene na tasel ka fun mana aka se nyankopon wo soro toso miensa na nyame ma wo mara mechi arme na cha nanka nyame ye nyame okay Asemu onipa eda so je akinye ewo no mu se nyankopon bi ni ho a SOMPA 93.1 onyame fa che no dodo a wagidi se onyame wo ho no onyame betima bibi ama wo se wotena ka mu twa kwansi du koba esa wagidi se onyankopon ene obambofo se wotena ka mu kwansi du ana wo konkra samba asudwe mu a enkasa driver no aya ade o to da bia
car no tipra ka bi bende gure na ti wura begu kwabi kikiri na ti kwam me kai pa bi sisa passengers ni see no bia kan for driver na try pa o what try why nye driver woni me car kwanti na wutimi ko ba asomdwemu anka convoy o mampanyi kofo ne car enya esia nkwansia ewo enkran abonten kese so convoy duru ba bia na kekabu bom gengra why driver kwawura be ne be ka so nka mampanyi ne car enti experience a driver no woro ena de wo ko ba ye dia wa faili there ye ne operation nank wo ye wuo na yere bank mu no wo se oh doctor dey try pa o na serious why na try ye why ma doctor ni mi de mi bisaw first carpenter obey wi ase no why na try na adwuma carpenter ni obey wi ase kan no Mason obey asasi so kan no why na try na adwuma masem a 3.1 onyankopon nyansa kakra wotwa ma nipa dasane no ene se ohu nipa bi ayi be me de sempo ampon jan o de sempo asamo jan o boboro American ohu no ha no nyame nyansa ketuwa bi opon ma nipa na oda no ho a ohu no ha odimirika ohu no wonam ohu no ne na ka ball ohu no nyankopon te ase Enti sa doctor ya oye operation anko wo ye wu akase nyankopon ayade enka say doctor no try pa or ye specialist when is so kaka no ya nyankwansia pa nenso driver try nyameti asempa mama ya nyinni emom adwuma kese abonsam ye na saati so pa ne se obobo modena me nipa nyina akase nyame bia ni ho efisa sansu no an wo de ba saasi so enti wo ye strong campaign na ya se ne wanya krachifo ni midefo ya wo na suade pa ma o ka se nyankopon ni ho akuyafo no ya mo nam wura mu a etore bi ase bibisi hwe wanim na nanka bubuni na wabubo sum ho no ya bisa se ede na ka kyew se hwe wanim etore bi a se me kwa na bibisi hwe soro na premresi akopa premre bi ugu doctor so mi move yankote gu me so ya bisa wo ho se de na ka kyew se na o maame a wawu sama na digina ho no ka kyew se hwe soro abuziafo o maye fa dwene mu nkonta yi na yanka se nyameti ase gidi se nyameti ase ono no bambofo na se besi ne wo akoma mu se nyame ni ho a bible se wojeje nchie o se na akoma mu se onyankopon bia ni ho abuziafo mo mama fancy ha na menko abadwafo nche na enti kakra mo keka no load agume so ha no edoso enti na de ye twade ma pepepe se ye be na ibenya ebre kakra na ye de attention ye ho gidi se nyameti ase omono yo kata cho me da se na de adana no baby afa no so ye because normal way kosua ama sebe nipa bebre adwen sesa oh yeah because the entire nipa bi adwen sa de no kata chedrum bebi pa na hwe Nigeria fa no mo sorry de mu ya am Robert ko ya akra ketekete woni mewe SOMPA 3.1 na sebe ke bebu sase na akra de ade na nyame anye na omo asore de mo so nyame anye te drum bebi ana nipa bi adwen ye omo ntanta na me de me person na bebi me de masemo fa no na woka ebra Moses ne na suafo ni twa pokoko no Israel me pacho kata cho nwa no ofre no nwa na Moses bomba e fre no
said the adwin de omagino oh so of ready and you're ready yeah ambajo a ready so baje wom ya waje won pa epu mu atia aboboko gu na akasa ase pese no it's wonderful enti ya na sa de we no ya be stress obi ane ne suma wo suma de yan criticize ne mo ye de yesu ade de obetie na so obetie na so obetie ya sem no pa wonfa obi ani wa katacho memete we e so difficult to me say make chese ready ni wo e dey nja because ya wo no ma bebre ho no ma doctor wo ye operation me nyini ye say wo sorry ya no beja so ye operation minim so ya mpa me ko fa me ko ya be katacho kan se bi se drum be bi na wo ba no akra sebe wo dem no ma me ko be mama then so nyankopon no kro krai no de akọ de aba ya nam wiase a ye kwa ye be katacho ewuo ben yen because ka ekokum nipa no sa ka na bi na woni ni bo nsa ho ka na bi na afo ye eno nkyere se obi konya bi a eno nkyere se nyame tan no nyame wo de oye na nyame akwan no se wo ka se wo challenge nyame na wo pese wo de nyame ekosi a se bi a te se esuopo wana ko bebi esuo ekowie da sa na nyame akwan me de me mmom de me fa no eno te dwumre bi wa ye nuanom bi be ka se nyankopo ye na ye moanwa ye nhwe obi ti se Shadrach Meshach Abednego ebra ye de o mo kotu sa ejani mo no empire o mo boy no nipa no kan no ye se die ntinti na wo so wu nipa yi wo de emfa ne se wo ko hye ejamu no wo de wo hye yo na wo ko hye ejamu no mo bo mpa no mo to ye yinwom no hwan na be ka ho eno so be ka se o kan ho sa na party so boss ya be kan se drum bi o mo se Yesu Kristo ba no ye magic or ye professor as a one mesre opeduane se wutimi kosom wo bosom e ma bosom na de a wo pe ba mu e ma wo ho ane de a ade na ka se Yesu Kristo ananyankopon bi ani wo that's it ye be sre me mum de me ne mabusua de ye ntimi nke because enkwan ye home no se eton no se prepaid nyame de ma se prepaid ka me no mi e ba ba mobo ko na kromasika fo edai akwa akotu esu nyankopon adum nti me papa japoku wose ko mo na samoi ma me nka asem nkyerɛw wonu obi ka asem na se wose ono de one me ana me agyae na ewuo nti gyae na fa na yima no na ewuo ta amso a sikani kɔ ohia ni so kɔ eti ni nyina na ya adom anyame ede dom ye ntimi de me moto ubusa me omna te sem se ya adom anya adom a kente ase me da wase fa me kɔ Isaiah 57 honom Asem Mpe Fabra said the enuane ye se nipa wa so dem som na obi kokum won osofo ko ya sori na ne ka gengenan ne ne ma ne ma bi te sa o asomasi de ka wo yese akwa yi oti ha wo haya dwini den na nipa yi wawuo na akwa wo ya wonye wada so te ase ko bokro no cross erade mi ko emi enchim so me da wase mama 57 Isaiah 57 ho Asem Mpe Fabra verse 1 now one ho Isaiah womaneti aduonum nsom ne yichemu ba ko so otini ne yila na obiara mfa nhye na koma mu good na wo fa mere mapako na me mapapa wu fra asase so a obiara nte ase sebone a ebeba no sebone a ebeba nanim na wayitini no free kro sebone ebeba nanim ti na wayi wotini no eko okoda boko bone ebeba nanim no bone ebeba nanim ti otini free kro boy otini ni ne nyankopon pese na record so no ebesa ye bone ebeba nanim ti na onyankopon ahwim na free nipa mu fine maybe katacho me sachra ya ka oye woro ka me ye woro mi asi nyame no misa makwa bi na go fa me kwa breko no di edi patri ni abema ni papa pawu a o se mfansi akoma mi ni ho ya kra ese katache wu bi baba ni pa wakwan bia I just accept it me na me ka kire me da say also for brem katache twede mponyankopon torebo ase mfa ne ngosra nso so bio amen na won kire na yini di wona ska krakra ko nim de ni kura wo o de mamo so said ye papa Abraham and titru for be ka ho no na mechia nana ya adominti misro adwuma miafo nyina ko yomuti mafa ho ka ya mechira wona ya nana ji kata chobe ma me dasi edinu de o ma nana ji ma no na ye kakra
na enne ba bi odi ewura no enyom aduanan edunan enyi mbaako no oka asem ma ne yede odwedwantwie edunan na no na fom ye odwedwantwie go straight ya na ohwe no na no betimi afom ya na nipa bi nim se ya da so dia na yewie ensan yo mitiwe free time ye wo mbedru samri ye nchangi oyire ana moja wa kuma no kore bitine dada no omre bo dada no wa harawa wani bibia no spumas papers nanso ka ya to ne mono dia ba no ye change ho pass yo nyame wo ye radiampa onipa fa enipa bebre adwene se nyame eni wo se de katacho kana enyame nwanwa se de na wo kase nipa kasa fitete ache because you be many bia na ni so hwe kwa nyankopɔ fa so fa Israelfo mu na musu o fellow nsem musu amani atomo mu degem ana onam na ko aso onam nyina so enam se obegina di nti on se nyankopɔ se oyi ne ho di a oyi ne ho di che nipa obese nipa na so ofa nipa te bia enti oba fa nipa te bia no because oba honhom aka wontimi emme no enti o ma Moses ebeto mu se na be yam bagina die wa fight ya de mu okọ eduru bebe ne nyina no yakob enkrum yakopon bi eni ho beni ye bread do na Moses wutiri so pampa so nipa kasa enu ti ne nipa nim bi sabre ye kasa se nyame bi eni ho ba sene so se de katacho ka no honhom kasa eto da wo so no nan ya nyame onkokro timi ka cho sa dakakra ba wo prim wakoma na wakohia ekomwiamfo afi o si asem wodi he me fa hene wontie nyame ne ana katacho this time no say enipa ne ebinom edi anidie ame wiase niema ahonyini sikaduro yenkun emojanom enti agya nyame esi ho ehona na Isaiah 14 na ne ka ho asem say asem ando apro kenya no be sheltered for ba wodi samre katacha o ka asem wo ya na badwafo cheche wuti o eduru Sunday a me hu sofo a so ye kronfo kra na obekwa kwakase nyankopon so wo kwasa da bi obeka che o se nyankopon se sacha wadwen na wo a wuti nyame ase wo sacha wadwen enye wadwen se wo so de wo wie ana nyam bi ani ho ana nyam bi de yentie fensa hye da bi won kana sa wo se fani die ma no na katacho dodo na da ye mompa yo make us wo win se ni bi wa ye fine eto akodumi mpaso to wa team obuo so widwo to wiwi eto akoto ma team obuo so adwaman wo dem se dika eto akoto ni mpaso no adwaman didi ni trim katacho da me ko bondin omonya mi din adwaman wani trim eto akonyira no baba for omromboa but do maybe a mo aso of ekure do maybe a mo koda mo ntim mo papa bi edum na dia because enam adwina ye dwene nti no katachawo na amma ye nyina ya adwene afinya me so na ya dom enu nti ya do na so nipa bebre no emfa dom no nyede enya adwuma enti na ye besere ye nwan mo mu tie yen se de wotie bia wudi sekense bia no aka be ka che wrade se wrade da na se ya aka ye because ani die ye de madi ye sefata no katachawo se amanya me ani mo nyam na anya kase ya ye bebre guko because na so for wo preach no na ni dan sole maso sai sole ma we sisa we pa sai de wo hine yire sia yiri tini na nim fefefe de sika woni bag ni mu okay eti wo pe kwanya wo be fa so wo be twa no ne wa di sika no bi ya mo na ni na so se daache wo pe ma me kra dia konkwam ya mo boyi pa me da wase pa so say papa ye ti say ye nto nto fi say wo bible ni ka kwase wa okay quotation ya wo ka kwase wa me kan wi am na do wa ewo vivi ni wa o so yi quotation onya ewo vivi me ka ye de wo ti ehun se da quotation ewo ade wo de quotation o so no anya sofo ewo bible ni fifi obe da bible ni fifi o mini me me ka na mo se sa asem na me ka na enim na mati ewo me wa se tin let us go ata jakwa jiga go be ka be ka say John and Luke and woni me be ka sa asem o ka be ti maka wonu su bebre na ja sofo sofo woni me be yes ade we
Kata choka woman yi quotation ka be. na na ba ko ebuokrom Onye sofo se ada na debia ye hia se ya na nka quotation de nka grant ye kan na nka wo wide wakan wo so won tiase besi ne Efi che kom ya na mekan. ane ya Na wada woro ma me na mekan. Na mo quotation ye do na say look. Mesi me kan ye no enimu ana Ewom na fe menya dai o se papa ni nanim to. Ne ti menya dai ti se me na nye Yi quotation ka. ara so onye sofo na wa wo ye sofo fa quotation bra mama aka wa mi di wa chwa ma twamnem be de wo Kata choka se yem kwani. omo aye boni bia na agata tuna me twamnem Waseka. ya beta quotation me nwa me no nam sofo me de wo hwa me ya beta ni quotation na pa na menya dai oh say sign na sign sa so na me so sign na me de me se asema maka na nim de am kan jam se nim ewom mo me da se kata chow sofo wo je na no yi quotation fa bra na on fere yi na me mfele Na o de komi. ayene yere kasa Aso be intima tofo nyene yanko. ayo O de komi. o le ko o ko no yi omo ano ho nyeze sia no be yi o ko no yi sure na ka se quotation yi da fo won Anya yo. awurade yango me se se ejaja aye wuki e be witimi apreach o se the preaching here dey nye no ase ogubo ntima ni mu ase na wo hye nyame no nyam Cho yanko ya ni manyame ya adoma. e gina table mu fifre Pop it ro just wa. o te hwe sa ha gina na fo mu na ya na o mpanimfo gina ha na ye kasa wa kire ho no enan de me se da ni bibia ka tem de mpanimfo na ka no a na me fo aso se mo akata chade ete se omo ka brofo na translate ko twi enye yize omo ya de pa Tenta da be ana yi sofo bed. aha Ne baby na ya one ne enam no me bona baso no ya de enya easy sa. Alacha bo fredo asante mante ma se bro no bi nso din no. Empacho ma medas na ma menchia etiefo nyina. Katacho se de wosikan no nyankopon de oho je se sabi. Obi a oye ogentie te se de sam no kan ye no na obeka kire ne ho se ana so obeka kire obi se nyankopon bia ni ho na we no enya wanwan ne enya asofo mpanyimfo ya omofro mo sa asofo mo mbegina won no masori man pempem anim e ka kire mo krampo say there is no heaven oh yeah so mete pa me boss of o say asasi so de sika ne din makwase bia megina o meka nche o say heaven mi wo baby I heard it na ayi omo no kasa no na o kan bibi se ye nua no kwankwa afo na omo de omo ani asisika so ne wo ma omo pesika dro ne ade ne sofofo krampo mu gina sori dem no omo kasa ansem na we se no na eya na edi adanse ehemu kena se osoro ahenie no aben nti wo ho a na wasiesie wo ho de asie kare to nyankopon te ase abrewatia me nananom ko tufo mo nananom wo mo baaye no sabi no mo chirensa omo masa se yansa no mo chire osoro nsa osoro chire onsa na osoro na no mo chirensa na me bisa se eye hwan na no omo de chire ni omo nim se nyankopon na se nyame no oye kronkron nti no onomo nsa na se ye nhwe nsa nti ye chire ne nsa enti nsam so a wo keka ye se ye dan nyame nyansu nyame ye nyame be nyame be chire ni ade ni nyina abrewati a me so ko me nananom kola nso be to so mo kasa nsa enti da kwasi broni enfree ni kro mu ntwa epo kokko no ma hase no na ase bosompo ma ye bibi mem hase no no na ye nananom nyame di no mu nim se nyame bi wo ho enti na ma sansem no ne sa na ma ni nyina no na epiepie free wo ma no na katachai na ya na eya areho wo hwe enkanka na emabunu na wo masi so na gerecho unya 17 na ye dey so heaven no ye korea na ase ye ne dey ana ase nyame som kolampo no eye den enti no mayi wo ho asi wa so mo de se de usika ye na ye nya akrachefo ya wonu mu nimu de emaba wafo mu nimu de ye ne wo moto mu asi wo se agents of the Satan ya wonu mu yi adwuma e de ama obonsam na ne nyina no so no na meka na ehye mokena ebre ne beso obonsa no kwankọ ejanu musa enti awasa wonya ne dom no ne wo nyina ye enti campaign no do critical condition
do baby edin no so afa enipa so anase abode so no so de pen ni pent no ele cho de make nyina ne se de wo kan ye no kra nyankopon wo ho enka nyankopon ni ho a sabi eniema a ewo wiase nyina no eye nyankopon na eboye ele cho bible no kan sembi wo Hebrews 3:4 no Hebrew from my timiensa ni chiche mu 9 no o se edan bia no obi na osie edan bia obi na osie na de oye niema nyina ne onyankopon enti edan de edan obi na bese na mom ewiase na dodo nyina no nyankopon anwea odi si da no nyankopon ene boye na nyankopon wo ho yen kan kire yetiefo nyina se mo obi na da wonom mo obi mpesuedi wonom emfa niema bi ende wo mo adwen kan jo mo se nyankopon ni ho nyankopon wo ho nti bible no krampo sa kan John 1:1 no was say in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. If it's asem na if it's asem na asem no wo ho na asem ni onyankopon na wo ho wo se na asem no eye onyankopon good nyankopon ene bo wiase nti na Genesis o se ade bo mfiti ase nyina no eye nyankopon ensa no adwuma no na yes na e mane nyina sam no so kula kan wo se wiase na dododo nyina no eye awurade dia enti ye ka kire ye tiefo nyina se na ye kasakatache obema ye da ase ohene ye se ye da na moso to da bia na nipa ewiase adwendwen ne mu amane ensi ana ewura ye afie ho enti wo de se ya ba no ebema tituru no kristofo tituru ene nyamesom fekuo tituru no wo mani aba wo ho so se de ebe ya ene nipa bi o mu from ho asofo ene nipa bi o mato mu se o mu de o mu ye adwuma mo obonsam o mu de sikasem ene adefedefensem enem sika so etwi nyamema ekọ obonsam afa no ebetimi akenya wo mu na ahye o mu gidie den na etimi abo mu se de ebe ya won gidie ya wo Kristo mu no ebetimi asipi na sita no mo sampa nyankopon ho na enche na de obeba no aba se de Amos eka ye npa cho me das me da wase pa abrewatia sanyabre wa no abanka mamo akodi sofo pa okay abusia for mam ko computer so adwadie mra iba ye beto aso Away, I am telling you an appointment and also. Oh, Mira, you want to do something? Jenny. Into the American Touch Laundry Servicing. American Touch Laundry Service. Every sophisticated machine, all cleaning service. Aba any Asem Mpe Nipa. Laundry service, car wash, express carpet wash, water tank services, water treatment and preservation, home and office cleaning, car interior detailing. American Touch Laundry Service. Wow. With the American Touch Laundry Services and some. It's in them and some of us are wedding down in dinner wedding. I bet you their call. Me no more you it's only how cry. Like I said, you were Bremen UGC near Aboloway Junction. Freya, I was 0248 868625. And I said 0246 340254. American Touch Laundry Service. You be trying to yo. Stepping at the yard, oh, you fuck for me. It's a Friday night. Okay. Abuja for Asem no ene da ho no. American Touch Laundry Services. Me catch her say enema wo dem no. Enema wo bedroom nya nyina na bitimi asi. Na so bi wo ho no mo abomo bi wo ho a nwentuma fufutuma no. So you want to say what do on send to Manokura Fakoma American Touch Laundry Services on Fangurem Fidim Pa Ma Aninya wine. Oh, I was here for American say American Touch Laundry Services. O did you ma papa Adibia, yes, you know, Fakoma bed obesia dry no kama atoso. Express wo ho edanwa on the hwa anopapa de command wo so obebo nwumere no numu kono me de be ko party bi kai be ye ne wan danwa wo de be fie house to house wo friend sebra be je mi woolen carpet e wo fie kokosi a oba beje akosi ne wan e de abrɛw water tank no
aya hohurum yade a o me yare bebrebe na so yare bebrebe no tank ne mu nyenyenyenyenyenye so wo do ani ko hu emu apitira potoya ka wo abo hu se wa we gew pa eti abusua fa water tank no ma American Touch Laundry Services na omunye no yopo wura inside nema shisere nema shisere nsa wura inside da hurumu kama said de Bruni ya de ba pepe wo car no inside seat na se nema bi fifiri gu seat na se bi enkate hono ne nema nguna honya wo mbetu seat na si ho a clear asiri nyina kama oh me catch us American Touch Laundry Services so mo horoka and said what they call car washing bay no omo krate the American ase fi say car washing bay bi anyway be 2 seat no afura asiri nyina asa dashboard no so omo wo aduro bi ya be so no mo twi so mana said the car no e fra bruchi ba pepe body no so mbe twi kama bibia yopo American Touch Laundry Services wo demu wo carpet so ubibia mbayere kama home and offices kama door to door no fra no momra number be fra no be be ma sisi a Brema UGC abolo we Johnson hwa na won wo gru hwa be hu won signboard no wa hunu kura we ma kenkan a bisu bia sa hene na landry for no American landry for no mo no number is 0598 046 435 0598 046 435 and 0246 340 254 0246 340 254 abusia mama me mia homa no ntum na fe de kai amanfo a wati bi pay se wati bi pay a kasem se wogidi se nyamete ase a se nyankopon na onyama nwumiri 64 no na ka se ye ya detene ne kura te se yo so no wa bi so for what na wa ma brewati a ayi quotation betuma wo then watch how me here watch what Isaiah say watch Isaiah 54 64 6 other woman Ose na ye nyina ye se de ne ho ntie na ye adetene ne nyina te se obi afresi mo lai wase ya adetene ne te se to magufin me das Ose ati se to magu afiafin na ye kusasa han. Let's go to the phone lines. Na ye ekwasem from. Thank you Brewetia that should be obaye odifo ba odifo makana odi what a papa bia person ojefa ayo mate wakampa me adesa masua say menye wachinye meji wachinye ahwe obetumi amamu ho akere me okay omunasa mo ade wa bere tinu waji wachinye bibia anye no okay mama yanko ahoma no so ententem 0554 931 no 0551 931 and 0548 931 mama yanko hello hey are you okay confusion na basa would ba to dwai wa wo papa bi amrebi tamane wo fie ni hwa ye ne de fe so pa mbeze me boni den eno akra mi se wo boni ba ya pese na boni da ba ya se kai wo so no de nyame bi ani ho ebusa na se nti se o yire nyam na se wo fa na ba ya wa so wa na okuta wa je oh but baby was here ya ni operation wa bruche no ohun se yesu picture bo no so wa ko wo ye so je nkwa and na me hwew
Jemeyere nkwa mame. So what me anye meyere nkwa. Me modi hu. Abe ye the Euro presi why see for say ah they also on sabe nkum kra de tere do. Ebi a bold was no man. Ah okay. Yeah na nyame hu ye mobo keke. On say Yesu ka say jafa che won. Na onim ne awo ye. Sanity. Enti say no man de be say na ema nipa nso etimi no mo de was no. On say ye chiri Yesu no. Na wo gine na ni ehunu say be ma wo ye odi akonti be pie metirimu. Say ye ko fie ko bo mpa ye ma ne ba etiapo. Na dai ma me we so say won so abribi wo yare ye ko bo mpa ye na nipa mpim no ma wa aduane nyina wo mu nyina asesabo nti wo hwe asuru nyam ni tira o se ja fa che wo na woni me ne awo ye sa yesu asem na ye jam skase pa o yo because who say na nipa bebre adwen yo mo ntanta say yesu kwa wa de o ye magic na so yo bra wo sa obi ya de no wo yi na ye no se da bi fa yi ni ma nyankopon wo de we de boye ni nti na o mo gi nyame di nyankopon di na yesu no a oh, small boy, you came in recently. Now, because Pharisee for they were that. Now already na Yesu ye no krampo na. Ye che one ayisa adiboye ni Barnabas anwan. I won say ye kwaka asase me no aha. Yesu no mo be ye no. Ye se ye nyan no. Ye se ye ti say ye de ye be jai Barnabas ye de ye nku Yesu. Aho no won say ayade bi e ha adwen kakra sa. Yesu ba wonders obeye ye. Barnabas so na ediboni. Ediboni. Yesu ni bone denti na tese Yesu ba wanya gefuo bia dabi wo ye papa nyina bi so aso ai na the time na so say menu mi enu bone nti ade se wo ba ne kure na wo de no so mama yenko o se oni mi enu bone mesi mi ni mi enu bone tse Yesu but ono no de no so say me de ne bone amodi ne so am ha na se modi ne ba bia yo me da say hello me adu bitimi hello ana be come here day hello you I have for a tier for some month and na telephone for Frubia Bahano or yes to Moncacra. Okay. Yes, sir, Monfre 0243 58 another 58 and a 78. Mini ada jatin. And the Babu Massive say the other bad ya. Hey, oh Makakra. Appear Stadium, so Abba Humanoso. Appear Stadium. Stadium, much mine. Yeah, me. Appear Stadium, winning Babu. Bible. Nana say, me had the channel. Okay. 050243 585878. Menko. Hello. Hello. Ya dia na Obama. Wacho na phone today. Boko nyakupo ni hono obi aka bi me na force. Nyakupo ni ya ma fara papa so nyakupo pa. Yo, me da wase. Me da wase. Na ene ni para ene ezeke suru nyakupo pa. Mo. Ene pa ma nyakupo ndi ma kete enu mo ma kete. Me da wase. So obi si nyakupo ni ho wa yare awiri fie ntia. O yare awiri fie. Okay. Menko. Hello. Hello. Yes, sir, boss. Hello. Hello. Yes, sir. Kata joma jo. Ya dia na o. Daga so me din bi video ni so fi explique de ça. Yanko Bema. Program ya mo dia ya mo tene. We baka. Abuna sa mo baka ka no. Mini hunte abu maswaka. Enta ende sika ada se hizo ya hodia. Ya na ni we feed the box. La sabu se undi na di uchi na smart ni pa ni ka sa sala. Bi de ya de pa na. Bo ba ka sa ya ta me se wo ka. Me da wase pa mpanimfo se akokɔ buru sa na ne yire firi akoroma. Ni pa bi onya na ho na ne yire firi nyankopɔn. Hello.
Okay, my do. Yadiana. I'm hot to say. Nyaminti boko. You're the master, you my family. You said that was your mamunity. And I say, I saw for my bar. Put you mean so on somebody exists a crown. No, so for I and a tongue of the Kaka, and I'm going away and you get to be fair. So about phone. And you say, Hadiano, and Kayanka. Yes, for you and Koyan Cassian. And so, none of the idea. On my back, Cassian, and go for back it. That was say, I can also be a billboard and as a signboard. Yes, you phone Kaka, no, I did it and there. Or no, no, Bikura a dido. Fit on dido. Okay, hello. Hello, Mentor. Yeah. I can't free Pobi. And Kasim Pobi. Pajan. Yo. I can't make an that any panano with his hand. Or can be a money. And he went and got that some of me just seconds to get me a habit. Yo. So much to me, I need to be more. That's it. And I don't know. Got them to know. No way, papa. Madame Candia in Sikasem. Because I can't say before or show you who please come. Aye. Oh, that's in the middle of That was a power, Daroma. Hello. Hello, Mante. Yeah. The best maker center, Boshan Bruno. Yeah, Yanko. I sabi you well. I sabi you too. And I don't miss you idea now. Oh, Yanko Pondia or Mo. I said, be a soft phone preaching about the business no day. And I said, the Anna or by him, American. Let's send it on quotation, mammy. Numbers 28, verse 7. Numbers 28, verse 7. And so good, no Bible by a band or so. It's not one of us. I mean, are you way a special lesson? Wadaroma, actually, a baton saffrona or say in Segu Krana. Where you come from Wadaroma. Martin. Ghana said, could be a bank, Ghana. Are you? That's it. So, once a while, I'm a sick and can see a boss would be as Anaba. Oh, Thailand, my baby. Yes, also come up. As Hano, I am assuming you know, the Buya Faso. That's it. That's it. A good dear time of scarcity, but do not any offer bidia. Come back as we are judge, and Yania Cassia. Hello. Hello. Yeah. Who are you? Yadena. Frank. What's it? Frank. Okay, that's free, honey. Tafo. Are you young Frankie? SOMPA 93.1. Yanko. Oh, Frankie. Sorry, what brands and when I. Hello. Hello. Yeah. I draw me because in Shayaso. Ahene. In Shayaso. Are you Yanko? You open your point out. Yo. You man, but they can say, or so can't you go for any more yam chere. Mo. And you move action and son with Mo. It will have for that one we anything that you are seeing most in the choir for fast born if you now, and it's all cutting your mini hole. But or say any perfect who put the memo. And you know, correct. You go for I did not see any new nipa and who go home with the problem. Yes. Or honor. Yes, some no. Any the prayer man. That's it. Yeah. Hello. Yeah, never quite it. On our quanian, sorry, voice and ma a yeso. Hello. Hello, Nancy, my dream. Yeah, Peter. Already Peter knew at Moonlight. And Eddie, I'm not sure yes, the idea. Medasepa. Now, Obi, you are now catching Yamini, yes, now for so dressing. Yo. Yana, a dear China, dear son, one money, yes, Any pan or to come when I can't do fast in the local reality to Yamidin with the Kabu. Now, Yamini, one of our couple say Yamini, Yami Ben, I walk. No, and the moment I try again, you start getting feet in the Yamidi or Hopa. There was a pa. If I when you to Yamba for Uncle Mampa, I'm some or with you. Yo, Miss Meda was it. Okay. Hello.
Hello, Asem Mpe Nipa. SOMPA 93.1. Let's make a decision. You know, if you say, okay, after all the whole young baby, man, almost I'm more. Just as I'm not a son, no man, no baby, yeah. Okay, like in the room, everything down here. But this is the one with the abroad. I can't come in the market. SOMPA 93.1. Mario. Hello. Pacho. Mario. Hello. Aha, kasa mitio. Pacho. Ani. Aha. Pacho. You know. Obuapa. You want kind of. Yo. Because I got it. Once. Mera wase pa. Uma yemfo frefu twa to kra ha. Hello. Mmrantehene. Yeah. Good evening, sir. Nana. Good evening, master. Nana mpacho honombo ko de. Nyamiti boko. Ede yangu kwase. Nana yeda mwase pa nejuma fa mo di mai SOMPA. Yamisa mo pa na o program de fast anoden. Yo. Bible say Fasiano na komsi Yakopon ni ho. Anyame wo ho pa. Me da wase. Me da wase. SOMPA we bibi di maye. Me da wase pa. Nana no sikasem na wakan de nana odaro mata bo hu biu. Sikasem men sa mo ho mate mo odaro ma. Ai. We de be jaw de we sikasem we do be se den kai ni yawo. God bless you. Me da wase pa. Abusia for ya bo TV no so tetem. Enti supidi pa. Na ye ko abusuafo a mo aba TV no so no ye kai mo se enne gidi bia aba se Nyankopon ni ho ne ho asem ne ye kan ye ya bebie ne memu a dwumdu 90 mu ba ko se wojejenchie ne se na ko mu se Nyankopon ni ho onyame wote ase o papa wo de waje di so no wo ono ma me hia na oni ho unyini ya na abeto no ye ka se o papa ni waje di une ono maame kita wodi ho videos bia ade na wodi se Nyankopon woni ho no so be si nyame ni ho a oyare awiri fi ntra onyame bambo ne kurakura ye obia gitum na nanom Bible ameto no na wu kokora no no mo ka sensu nyame ye nyame be kire ewu nyame nsem nyame tiase ene nsem bibiri a mo keka ne chese na wo mo egidi se Nyankopon twenu ampon basaje adombre mpon bi wote ase sarete brakune konfo ya swara bo sono no man muso a o de afran le kire soro no de a kire fo mo so soro abo ame asase abo ame wo de oyarefo koma konfo bi se onsa ne ade a o se o nyame pa ebe yi abusiafo ne American ne se o nyame twedu ampon te ase mama yenko computer no so ne mo adwaton de no mfi ho na fe yento aso Odofo me mawakwa ba eba Abe Herbal Clinic. Ope ayansabia emprempren nipa dodo na do nani akire mu ho. Na wonya wayaresa na won mo eti apa na eye Abe Herbal Clinic. Yade ahodo a Abe Herbal Clinic edi huduma eye sickle cell, epilepsy, etwere yade, ulcer, yemkro, typhoid, koko, oba ene bema opa wo, sexual weakness, oba na bema wayemre ewo mpam. Oberima ne bema afon anase ayaketwa, fibroid, pressure, stroke, ene STD yade ahodo na eye enisuo ene de ye honhum nyina wo de bedom Abe Herbal Clinic a wono ebedi dwuma asa yade ama ho ato eba abefo kwan so a ye fa so esa yade ahodo a ne nyina so ye bi ewo Abe Herbal Clinic wo hwehwe Abe Herbal Clinic akira kwan a ye wo tano so apatrapa new site ewo Kumase wo betumi so afre ahomatrofo 0243 345 392 ye honhum mu ene obi de yade ato abrabo so amesebra Abe Herbal Clinic bebo Abeba, Matsia Kanoso. Obakus, wouldn't miss our bra panyin na yira seme eno aye ntumi anka wo ye bono oba ese chechina wo hware Konfanko asem wo mu bibi pa
wo ho me de se bi nua be ma no ne makasa onse na nsan ya no waka ne sisi ya ne ya ne sisi ya ne ya enye ne sisi bibi pa e na ekoso omware foforo nse na ntesa na madam for one kan tell me listen na die we die ya Asem ketu e na na tiefo obi entie de me kan yi be ma duru biribi a esa wo ye ho duru de ma ni je ba no yira wade mu muaya ne ye simple kra aduru bi was cement ba shop asokore mampon ye friend cement vital herbal mixture ni nsu ho ne topa yeso ho na sa duru mema nyina fra na gan mema duru fra na gan no eni hammo wo de yan sa wo be no wo pa mema duru fra na gan bi ato e bi was asokore mampon cement ba shop eni mia eto abibidro ni abrofu duro do no a sa wo pa do atu a kodani farmer Colinac Misty Epidank presa number 0240616061 mema duru fra na gan mema woni mfie du nwotwe entumi numbi Jesus, my Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mini adofo a wo hwe me drane odifo Samuel anwo menhia ahemboboa no Ejaba family house ohu haunti ena mami gina ha ohaw bia eda wo so se amane na eda wo so eka ena eda wo so yale akurankro ena eda wo so otone ayento ana obi na ebu kwase a obi ji wadwuma afiri nsem oba bi na esisi wo ana court asem na se eye die da fam so ama wo wa wo hwe me no wa ye nhira drane odifo Samuel akwankyerega Hey, sawa, edi enso na gu free mun. Ofa, nya ni abaso ye bia. Sesa no kura. Na mu yusu kangen alkaline water. Ye gu free mu de acid wompa. Aha, ofa be ye no kure. Sanse nsu ye no mu ayare sa me ne nkwadai. Se ka se nsu ye nkwa. Na no ne kangen alkaline water. E ye nsu a acid bi ye ni mu. Na fi bi ya so ni mu. Madam doctor bi na ka kire me. Na ye no kure. Me pese obi so hwe. No sesa ni nsu a wonom no kangen alkaline water. Na oba hunu no kura make no pa kagina kalan water no adwuma kese ba ko ye ne se enane enwa wo ni padua mu enti se wo sa cholesterol ana pressure yade na no kagina kalan water eboa ma de contempa enti na manfo to no sa no na de obi abanum su a ope kagin akalan water sa ope ndodo atu a fatafo new road udura ba wa route nkwanta no so amane okwo anim kakra bi a wonsa nifa so fra number no wachire okwan 0241 449191 ana 0507 379474. SOMPA 93.1. Okay. Abusafo mama yentoa dwumadie no so ententem. Yensa company fo bi ewo yen dwumadie so. Abibidro enkabomkuo empanimfo. Wone me no ba ya adwen se bibidro ni wiase anka nipa nyina ka be 11 pe. Wiase ni panka ka be 11 because oko India mem China mem on the nima bi abrofudro ni America na say onipa ni spare pass na nipa spare pass ni bibidro oho ba bi say ya bibidro no ampanifo abaha omno yebedi nkomo sinibi enti mama ye no mo sase yewura ye fra say ipacho nana medin de bafo asare me na me ye ekubata na wo ka ho asem no Ghana Federation of Traditional Medicine Practitioners Association GAFTRAM omo twetwerefo yo secretary no me da wase ofa you know to aso no pacho so akonye ya frame Abdul Salam yo GAFTRAM Treasure Ashanti region yo ofanyi wo so yo father pacho me so frame Albert Elusafo me na me SOMPA 93.1. Hey, ne akuku damfo nkwa na asia madam romade di kamede aseda fa afidie so de amamu wo modern amobo pa hye pa mo aye de ji pam kwa mo ya de enne de bibiduro anyanyu agina so ma me bi free west ba ne ko heba clinic wosi Mmrantehene media meka se bia te se kane no nam se da bi kane ane de abibidro bontoma gumu bobo roba mu du fa 7 ade da twemu na de te se ayarsa bia kese pa yewura wada roma mammi se bia mpanyini se anwumri monante se yo
we dey we busa nyina nti nyina ye SOMPA yo Mmrantehene enwumre yu hu ne ha ye nkuta ne bone ne papa mu a yo na ni nyina ne se eye federation na ye ka ho asem no ekuba time be sensia which me abobodin ye wo plant medicine and traditional healers association ye wo Ghana National Association of Traditional Healers ye wo Traditional Healers Association of Ghana and ye wo Unipanta Universal Plant Medicine and Traditional Healers Association and ye wo akonfo psychic and asofo no say okuya amabodin nyina no omu nyina ehye ekuba time gafram ye ase good which is the federation the umbrella when they say umbrella chine ye kesi kata sa ku amabopo din nyina eso na litia wacha twabne say eduro no asese ye no ebinom nam akwan hodo so ye duro no enye papa na sa enye ade a yemfa ne say ekuro mienu bi omono na regulate yen eduyofo no ebi ni Food and Drugs Authority and ebi so ne Traditional Medicine Practice Council TMPC ehye Ministry of Health ase say ku emienu ana say sa institutions emienu omo na yen eduyofo yi omo regulate yen church ye tenetene kwa be fa so a ye be ye dwuma na sa nipa ye bo ndini say o ma ye ho say bro ni say quack kire se oni de eduro no obekwa akote ahaba no eduan ro akobodu bena no obetu eduan hini ofiti ya no oye no de agunto ebi kra voltage to am no de nam na oton se bibi ko sisese ya no a de ye kan se eduyofo anasa herbal practitioners na bibiduro nye good na asaye nyina na no na yenso gaftam for ya tan se de bi yenhwe ma abibiduro edimpa say the who can say abanje atomu ay say ekonanimu no the image in international yemo ebe de be maso enti ayi adwene say ye die sufra koto Food and Drugs Authority anim edi free kran o aba besi Ashanti Region Food and Drugs Authority omo be ye entity ekese soronko edi ama yen eduofo ni nyina eye eda ya wada echi wukro ya wo ya eda ye friend say ya wada chinuko ya we not all I wo amakom your friends and traffic light we free traffic light wa tra Baptist for no Grace Baptist wa you know ne hwani mu da ya wada anopa no wo twe ne fa pepe na ya she dwedi na register nkrofo obi a wo ye duro biara a wo te ahaban ebonu mra na wonu ton na wonu aduro ton na woni mi say woni license say umpo wo license sa afo ni nyina yihia wo mo na enya me nko ana mba yesa na me mam kasa awa ntiro say mi jabie ebi ade mi kan nyina nyina na me metumi aka say say obi so di bi ato am so me da say organizer bremo yo nana said ye di kaka no eye training no e ba so eye eda nyame ya aduma eye ya wada be pacho eye anopa no wotwe e wo nat hall eye amakom na ye be say obi bia wo ye traditional medicine e wo omamu hanum bia ye Asante Mpe Nipa bibiduro bia yes a wote ahan na ni omni say won se bi mu nsoso a omo de nkase enesa yare bone sectors for no omo nyina aka ho eye akonfo psychic for no omo kon omo te ahan ede ye asofo no bi kura so san tete bi pacho sa pepe na training no ebe boa ama yi quacks ni nyina afiri na sa da ubo we se eye ade a etwato ewo afimu enti se ebre we se mu wa momoden se obeba sa training we se bi na se etwamu se kima mepacho na se ote se yachi obi a nana wadaroma wakasa no wonse ya na udijapa udijapa papa it is say wonse sa ebia operations bi ekoso wa Asante Mpe Nipa na wadaroma na wonso so ya na afie so ya sa sremo se na bi wo hono mo so a wonse mo na mo ye nsentrefo enti mo ho quacks ni bi nso so no ne ade a ye sremo se mo be alert ye federation for yeah executives said de be ya yenso so no ye betimi atu anamo ye yi quacks ni nyina because ebi mo hono mo free male bokina na mo aba begu ye mamu hanomo
na afei no ɔmo di no basa ana sɛbi ɔmo de ba yɛ mɛmu yɛte yɛ mɛmu yɛ ntena hɔ ma saa normal we say nyina si ana itina na wada roma yɛ no nti ana ɛba so na number ni nie me pacho 0246 82 22 42 0246 82 22 42 pacho me da se banana ye ra kakra be na de so ansa no me da se so sound sa kwenye ne mesre se obi a wo pepa se obe herbal medicine eye haben no be se wo ye bi no ya me adu ma che to ensa for bra obi nso woni krata akra onso ye to ensa for bra obi a woni association mu kra ye to ensa for bra na obi nso ofese daache ode haben no ye na adwuma fese ona na bi ye bi we indigenous practitioner ne mo ni titie bia no nso betimi aba ye ntie te sa ne se FDA eba my idea your friend non-pharmacological management we are watch now idea your friend toxicity say the bear win your toxin e wo wadrum e don't go have a na ferment it one question na enu ehunhun watch now say na we say ya be reduce sa na mani na okay na microorganisms ba edrum and na wadru kwa na wa feel no the bia manfo kwa na ye omuhu watch now say ohu asam san ko feel bi now, one person was bridging the gap between the herbal medicine and the FDA. So, FDA for about that is why your system. No, yeah, Banya no mania and your cofa. FDA Jackai. Why you regulator, what regulator, no more born with my word. Now, what's my age, but why the year? Say, Baya, what do about Amanania, and I said, Quabontia, whoever say, why, yeah, if you have anyone. Yeah, must say, yes, so be the must say. Number I need to join the beer and moving in to me and can. Number is 0244 620 951 0244 620 951 my first secretary was 0244 12 sorry SOMPA FM 0244 22 0244 10 90 22 me da was na je so mo edu no fi mali ni Burkina Faso ni aka ho ha otumi ko on the send do ni free ha if you mind be so won dey on ka ho yo omo de no nkonkora yo omo adura no abodam yo no asama no asama yo bomodi aso be me da was na me Islam pampani for brace me be san hia okay abusanfo enura ye pagya asem bi e wo ye pono yi so oba pemfo bi a kremu panyini bi kotono brade se wo ware no okoye cross wo be kana manadamfo bi se no ono an wo ka fere oba se ne ho adane be se abosome enan asese ni na okwan a bemen de nam so no na oba chese bemen wo hu no na wo ye Sempaka Nipa wo Kenyam sempa wo ye Muslim preacher enti obi a wo Kenyam ko pa asem no wo tene nipa no odi nipa konkwaje mu de no onim se wo ye very good na nso last minute no bemen de makupa na e sele ni asem di dance etwa ho ba bi de ye dance if you say enra obay be kan na konsem no or the voice be my say ye mo sa voice no na voice no ha na no odin be man no mu asman de gu ahoma so no kwasem ni say be ma si na no pa jam oba me bi kan nsenum nyina me bi kan asefo nyina asa no obey obey musini na zamramani obey zamramani na be me ye wangrani na no kwasim ni waye wangrani ana no ate asante kase ya no pa kasante krojin sanko ntimi nya Sempaka ni na anura ye fifi ya ko YouTube ekoyi be me na nyam sema wo kan bi
na anyamsam a ɔkaayɛ no yɛ ɛbɔ na fidie so no sɛ nyɛ sɛ onipa voice paa ne deɛ na yire yi kan ka yɛ nyi ni sɛ nipa wɔde na no kan nhyira nsɛm ɛte sɛ yi wɔde na no kan nsɛm pɛte saa no wɔde kɛtrɛma korɔ no abɛka nsɛmfi paa saa akyerɛ ne ho kan ni a wada n'akyi ma wɔne n'ahyi ama wafafuru na yɛnyi ni saa na ɔbɛyi ɛde maa yɛn na yɛ bɔ yɛn no voice no pɛpɛpɛpɛpɛpɛ ɛnɛ yɛtoa so yɛtoa so na yɛabɔ ateni a odi wɔ bɛyi no yɛwie a yɛbɛbɔ bɛrima yi nkyerɛkyerɛ a wɔyɛ ma mmarima a yɛawareɛ anaa awarefoɔ na mɛgyina asɛm so no masra manfoɔ sɛ wokɔware bɛrima no a ɛnka sɛ wɔyɛ sɔfoɔ yɛ a wɔkyerɛkyerɛ enti noa no mɛka kyerɛ wo ɛnka sɛ wo ne ne nsan hwɛ na wobɛhunu sɛ deɛ ɔsiteɛ yo moma yɛnkɔ ahoma no so ne yɛnkɔtie bɛrima yi sɛdeɛ wɔsi gyam na yere ɛne ne nsɛnom ukunu sanu na ware na na bɔ adwaman kora amfa na asɛm ankɔtɔ obi anim me na meyɛ the first person ana ma menka asɛm kyerɛ wo wobra abu mu no menim sɛ ɔmo ngyimiyɛ I think sɛ wobra abu no akɔ school wo papa de wagyimia na sɛ wa sɛ wabɔdam wo papa wa na aka kyɛ me sɛ wo accident ni nti wo papa no ne kora mmɔbɔ wagyimi me wo papa wagyimi sɛ da wagyimi ne tia kutu na nim tum sɛ bidie no asia papa wɔte wɔnom no wo wafrɛ wo bana ka kyerɛ wo me ma frɛ wo abusa wo sɛ akwa no wɔyɛ wo maintain nka wo kadija time a wo ka kyerɛ ma Hassan sɛ ai wo no papa kasa no wo papa sɛ wɔnte wo nka wasia papa wɔte wo sa na nanim atum za no ono no nyansa wo si hanim sei so wo so wagyimi a abu no me usuru sɛ me abu frɛ me a ɔmo frɛ me yɛ ɔmo sɛ ma bɔdam me bi ma na me yɛ obi abu no me ɔno nka gyimi sɛm te sɛ wo papa gyimi ni na wɔte wɔ na wagyimi a kwasiampani we kura da ɛmam yɛ no ntam kwasiampani we kura timi akunyansa ɔno ne ti abɔ hɔ kura wabɔdam no wasia wate me ferry me suro na no kan tell you no de e ka se me suro oda me machi da na wo de se me na machi si wasetene mu a Nyankopɔn na kasa wondi asemaye wondi asemaye ni ade na hye wo yemu no ade na hye wo yemu nyame fa ndi asemaye wo be sori ahomate asu ebusa wo so ntimi nkyirem wo so wo akoduro asiaba uba no wa mafia hanum sei wa mafia ha me hu boys quarters na ba betena mu no ana ujitum so baba o mae no me ware o mani watam da na ana me ware o na me di watam ana kwasia oba tantan te so aboa me di watam kire me yira wo ye hwan uni twa asini wate kwasia ba se na odi matem kire obi wuke ye obi oye obi on fa obi me kadija me mbu hu hey Islam na ye no ye nyina beto ye kwam na ye nyina ye bi o so opese ye hu fia I can go dirty opodam me nye obi ate so papa jimifo na ho tatantan no na me ye no wona na me ye no ase wona jimi so wo de kwase bi te se wo ba wi ase be se nipa kwase bi te se wo ebebe say nipa life kwasia te say wo to wonu timi nyam oba ba nyam de ko ne Nyankopɔn be yen as a punishment e de amount e wiase hanum na tamu de nyina market on the wall me nkasa reverse you na me saba na obo nyame mpengu de I don't know de by nyame mpengu kadija enye se me buofu na me kasa o me I am a principal man my yes is my yes akwara no innocent but me said the word Jimmy no papa word Jimmy we me nim say mo ma akwara no ma me ha me so me mbere hwe akwara no da ana mo so said dem ye moa yi mo ma akwara no ma me ha nti so I don't care I don't give a damn akwara no ba me nchen alhamdulillah me fa me de wa ma me nchen me hwe no da
and Allah knows best. Was see a four. Oh, nyem what ya know to me wo. Utiminyam. Beya block me men titi me now titi me kasa. Ebi ana kunya effect bi also. Ate. Sia. Ya boy, ya back SOMPA. Yo, we di anka se akwa ni mo na nkramofo mpanimfo bi asan aka kyem se mensi so bio na fe na omo so on radio na omo tie ba ma ya oye Muslim preacher omo tie ateni a wodi na yire no nti atie fo mo mfa nkyeme ye sansi so bio ebreni so ade bet mo mamanya ne sa na mpanimfo ntie bi fi se omo ne bibi sanse bi wo mo nkyai mo ma ye si so bio ukunu sanu na ware na boy dwaman ko anfa na asem nkoto obi anim me na me the first person ana mame ka asem nkyerɛw obra abu mu no minim so omun jimi I think so obra abu no akɔ school wo papa de wa jimia na se wa bodam wo papa wa ma ka tell me se wo accident ni nti wo papa no kra mmobo wa jimi me wo papa wa jimi se da wa jimi ni tia kutu na nim tum se bidie no asia papa wote wonom no wo wa frɛ wo bana ka kyerɛ wo me ma frɛ wo abusa wo sɛ akwa no wɔn ya wo maintain nka wo Kadija time a wo ka kyerɛ ma Hassan sɛ ai wo no papa kasa wo papa sɛ wɔnte wo nka wasia papa wote wo sa na nim atum za no no nyansa wo si hanim sei so wo so wa jimi a abu no me usuru sɛ me abu frɛ me a omo frɛ me yɛ omo se ma bodam me bi ma no na me yɛ obi abu no me ono wonka jimi sam te sɛ wo papa jimi ni na wote wona wa jimi a kwase ampani we kura da mam yenu ntem kwase ampani we kura timi ahunyansa ono ne ti abɔ hɔ kura wa bodam no kwasia wate oh me ferry me suro na no tan bi ono de ebe ka se me suro oda me machi da na wo de se me na machi si wa setene mu a Yakobon na kasa wondi asemaye wondi asemaye ni ade na hye wo yemu no ade na hye wo yemu nyame fa ndi asemaye ube sori ahomate asu ebusa wo so ntimi nkyirem wo sa wo so wo akoduro asiaba uba no wa mafia hanum sei wa mafia me hu boys quarters na ba betina mu no ana ujitu mu sa baba o mae no me nware o mani watam da na ana me ware o na me di watam ana asia oba tantan te sa aboa me di watam kire me yira wo ye hwan uni twase ni wate kwasia ba se na odi matem kire obi ruki obi wo ye obi on fa obi me Kadija me mbu hu hey Islam na ye no ye nyina beto ye kwam na ye nyina ye bi o so opese ye hu fia I can go dirty abodam me nya obi ate so papa jimi fo na ho tatantan no na me ye no wona na me ye no ase wona jimi so wo de kwase bi te se wo ba wi ase be se nipa kwase bi te se wo ebe be se nipa life kwase te se wo o to wonu timi nyam oba ba nyam de ko ne Yakobon be yen as a punishment e de amount e wiase hanum na temu de nyina market on the wall me nkasa reverse you na me saba na obo no nyame mpengu de I don't know de by nyame mpengu Kadija enye se me buafu na me kasa o me I am a principal man. My yes is my yes. Akwara no innocent. But me said the word Jimmy no papa word Jimmy we me nim say mo ma akwara na ma me ha. Me so me mbere hwe akwara no da. Na mo so said dem ye mo yi. Mo ma akwara na ma me ha. Nti so I don't care. I don't give a damn. Akwara na ba me nchen alhamdulillah. Me family there. Wa ma me nchen me hwe no da. And Allah knows best. Wasiafo. Onye mo wale ye na otime wo. Otime nyam. Beya block me mentiti me na otiti me kasa ebia na kunya effect bi wo so ate ya boy
Okay. Bɛmɛn asɛm a wɔka kyerɛ ne yira sese wɔne na fafuro no. Na mo me nkotie bɛmɛn wɔyɛ Muslim preacher te sɛ Malam Isa Osem Muslim teacher IB ya wɔwɔ create the same pa. Chiaboso nye chiaboso mo chiaboso chiabo no megidi se be yensuo ti chiaboso te se kwalso ofenso soso bia yensuo na sesi bia manwa se ankase enso ye dua waba ase oduma se sesi bia dua yo mama yentie be ma ya wadna no aye mpire jam na yiri mama yentie na nyamsem ka bia oka الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري أما بعد أجدي فوائدين كان يبدأ الله سبحانه وتعالى جل جلاله okokoko se wa ya domna don huruwe keterema eda bodwimna emoja edi emofusane naam agidefo ye senya kopon se wo hu yembo na onfa yemfom so enye de enche yi minuanum ketesia ne minuanum manom enne ye hwe relationship se enipa ne nipa kita hodie sabi enipa ne nipa ene nyenkita hodie saneti aboa sabi ene nipa tim nyenkita hodie ma ye dabi na enne no enam ebinum mistakes enfom so nketenketi bia sabi nyankopon nyam bie binum adwene mu ntino ama nipa no ne nipa bia asan na akoye entokwa na akwa timdidie na akoye areho na akoye adapetwa isanse ni su ene ne ban no onyan working on him or herself nyame hu yem bono mfa yefom so che saa asema mi kan wa wadiem obi ne yere nete ade ese so ka so we no onka ade ese so ka se megitum fa cha me no onka che ne yere wa fom ne yere osusu se ne yere ne sampa na che enye yeja it has one the man of the house so one the man of the house na ye no krese what na se nyame ama wadwen nyame wa ma wadwen abie da wotimu no nti ana sabi yefra aponche aboa odwan aboa nantwi aboa but yefra wo enipa yes because of it oba no so enipa o watenka ade na wo ye no na ye ne ya wamana wamu za na wo ye na ye ne ya so ajam so say ade na ye ne ya but una ye be ma una ware ne nti no say obeka say facha me ne enye ye dabi enye no kwan no enye islam so no so we penisiri no so we o maami o so we o papa o so we o wofa we ya wofa we ya maami we ya papa we ya uncle we ya malam pani wale ma jirimpo a wo suade wo na ase no wafo na ho men feel it too big dabi say Quran na discriminate say we ya panini akwada nya asem a akwada ne de na enye de enye no kre dabi kasa bia ewo sebi Africa say panini akwada ne nya said the Aquaran deity be Aquaran de Name as far as Islam and Yamesom and logic is concerned. Why any pana de say Hano? Na kuma say, O Sugunimu, and so want to miss no Saka Cheni Pane say, no mum nonce. No na, on them so swintino. Esa, one on a way Boniatiano, no, why Aquana, I do let me out. Una chana dear, Usia Juma on Chai, una tate no, it's one necessary watch. Pablo no Philippine na obi o hakran pa be pa che wo na konfo so be pa che wo ye be ba ha be chire mu o me kan ade bi ya ba SOMPA okay no kwasem ni se enye se enne pa na be me de kasa e na yere te ha wo kan ka be kasa be ma wo kan nyamsem bu no ontume enidi na yere attempt to that extent abusan for esonatenie na esonatenie wo we dey say atenie into deep points say an anodin declare obey say be nya adwa we ya boa moa be my principle that was what you know me hunu ne saa wo am say onko hear dictionary mu na on hwe say so be a principle na ne life to say na abusan for obey no we see sudua kire say we kura yi munketwa atenidie we no wo say ye kete kure wo mu na say obie bi so kire ne a na nyam sam kan kura so we le ti a say bi sa wo mbio yo yes for san wo honti mama yenti my ya boy ya ba SOMPA
Okay. Na obi o hakura po be pa che wo. Okay. Ya boy, ya ba SOMPA. That's it. Ya boy, ya ba SOMPA. We answer. We answer. Why na ye? Why? Brekum Kurubini Hansa. Hansa. Brekum. Yo. Enti ebusiafo asem no. The American bro fu bi ba ho. I don't give them. Asem he ne da ho he. Okay. Manugu so ya mama ya be walande. Enti mama me man kwai. Na yene nkasa. Na ye kasa wia. Wo se na ho wo asem. No. Wo se na ho wo asem. Okumpa dani ka ho na Mame Ness, Mame Mata. Yo, oba peja mu kakra ma ye. Na ye di dwuma bi kakra bi. Ya boy. Abusuafo abibidro mu no mame ya be sisi wo ba mu dika se dudo no. Wo ba mu dika. Na ye ne mame ye adwuma no day in and day out. Day in and day out. Mami okonenim afibia every year. Okonenim and ten. Mami abe me mo akwaba. Okumpa dani so me mo akwaba. Ejanana. Mami Ness Mata so me mo akwaba. The three killers bi ho. Come on. Media ni pa woka asem na woka no kura na mani age. Obi abeka three killers no ho asem wo hana. Mahu sa woye no kwafo abaye Yakopon sira pa na de oye dron so na ye no kwafo pa the trickless yo what no kokot yo mama me yo de ni abobon pa ya san ya hiase ya de da wase o de biara da ye da wase bo di asedan kwan na be dawo sense wo boa wo ma omodo ho to so no kura mu de woni o hu amoda awrade da wase minima busuan nyina da wase SOMPAfo omo ye mabusuafo prekope ye na abom da wase adwumayefo da wase sansa wo boa yen wasan boa ma na buru enti access koso na wo ma wo mutie ye no awrade de sesa wo je ne de awrade kire no kwai amen obanso di na chi be boa ne se de wo boa yi na obi anya fa ho de aseda ma ye da wase Jesus we di mu ne abom pai amen Okay mame wo de wodi nam dada nyafe no atiasi agro no mu wudi nam dada second sex doctor no madam for be of Finland or say on say or ibruni on say second sex e wo doctor da nano wo ma fe America baye no eno amekwa akra bi no mu na tran plane wow you go share airport o mu hu mi mama are you not the doctor? Are you not? Yes, I'm a doctor. But you are a secretary doctor. You treated this. Na man I come me who omo. I know omo kununti me no omo ne fro. Plane no Saturday na homache. Omo so omo kwa omo abe Fabian ko. Ghana for man so me mu yese pe. Ya de me ko. They all can say we ni ana. Oye bibini. Bibini. Ayo. Aye be so mu ye. Omo hwe metu obaba ko. Na nkola tan. Abrofo na ya omo antimi na ote me kan no de nkola no fro plane by. Yeah. Answer 3 months aba. 3 months na do na omo ko. Enti me kan kire wa wutie mi se wonji ndia abofo no o da so gidi enti bra se oba ya nwimre ya bra no fi aye nkran ba ye no wa frɛ me o se akora na free se obaje ebri ko ye de besine ne typhoid no nso ono so o kyerɛ nyame ya do ba akɔ cheke na de aka mu bia no no so obesan ba na fi wo be mo ba so me se obi ani ho no ma on fede se wo yare na no ho atɔ no ba betra TV so na nka me de nka ye ma be nkasa nanso obo o se me yare ndie ma nka me yanka meka wo nanso me fede se obi hu se na yare we yi me ntimi awrade na be ka ma me se wugidi o wanje ndi o secret se me sa
o yesu di mu medawase mesa ewo yesu di mu kompo mesa ewo yesu di mu ya frumemma obi o Jesus Christ di mu obewa wontafo wo Jesus Christ di mu mese wo nan wo to ase wo sisi mu a eye wo ya mese ebekọ wo yesu di mu paye da wo so a wa numa dura so mese ni na be firi so Jesus Christ di mu wa na wo bo mese ebekọ wo yesu di mu se de yade bia da wo so a wonya no aduru mese abeheba eye wo last wo ba ho no ma eye wo last wo ba ho eye wo last me say gidi say eye wo last anopampa bo me say brabi say de sitie bia o mo de honhom yare aba enam abeheba nsa so mo ho ato mo a eni afutuo so mo ho ato mo ko mbabi edoso nanso eye den yara enipa de o hunu amade ne sunko wo to no so ne sunko akasa ma ba be di adanse o na no ma me no yini no de wanya kidney no na sister ese nyame adom fie mienu ni wada da so fie mienu wonjun so fie mienu ni wo baaye se de wo fresi ahunu atwetwe se why come wutimi didi na wutumi dey e ba se be do be TV so se ma enu mom de no kure nim ka se metimi ameboa nintimi se wa no mo se na wo mo ehu me no na o mu hu me no wo mu hu me a enu abeya dance di medase yo medawase okay enti ni ameka ne se brante master dem se meka edoso wo ma ye mema ye mu pada wo mu kotolent ni nyina obi ade agya wo ma wo mu ntimi nchime ye ena obi achima kama wo ma mu chima a entwada sese wo mu nyina ade atwitwa wo ma fa brode dre wo ma yase a enti prevent wo ma wo se wo bewo ena obi aye kama wo ma anyinsen na enjinsen wo ba be heba wo ndi bosome bianse ese wo nyinsen enti se ye de awo twa apana se wo to na se wo nyindi a eya wa wasem media maka achiro Bible say nipa maka de ya achiro onipa fade ye na wa ankasanya wo fa ahodi wo peba na wo nyinsen asasa wasin haw wakuma haw wo kuro kura nkofo bi wo wachi esanse wa wo ba papa bi ato na so de ahye wo kura nyam enti bra wo ye bema wo ni akwabo aye de wo enti mai ya ba ne agya wa ne akowo oba bi aba no agya wa no akowo bema na misrew akwabo abu abe he ba kan bra ne afa bi ngu mu na fa kowo ma wate na wo so nya abadi na wo ba ne nsew na ya do kwa yi se kwa chaki bibia medawase enti misraw Mmrantehene eze ne me ka tos enkwe e manko ye ne se ehu papa manko ye no etime block mba no junso o ntime nyunso wo be ma wo ntime nyunso ka hu se enkwe na block o bra na me yinkwe no mfiri ho na fe me ma nyunso na wo junso via wanya fa ahodie na watena ase wo ye be ma wo nyini bia na so ntime nkokwanso wa nkasa wo nam ho no wo yire kura hu ana ne buofu wo be fie kura ana ne buofu misraw bemba wutimi kokwanso hu ahi be so hu ahi na ndima be menka cho eti wa nke kwa kata ye nsenso bada so saa bra na memboa na bibia ankoye na ya yare na wo yare wo ya duto yo ba bi na aye wo wa be se ye yare bi ye yare ni firi ho ma wa wo be ma wate misraw nkototo ndo bia num na wo ko ne o kyan wa anko ade kyan wa anko we everlasting wa be unsa wo be ma na wo do de ma ne ye nwanwa no wo se wo de nya se ball no da ha na wo no ta na de bia ba be to da bi wo to no ba ko 3 in 1 obi atu bi de 3 kilos some maka 3 in 1 o pe de so de wa ani de mo de e bom miensa ba ko pe wo to anu anu no wo nsa ma dum duro bia biem e fa member sam hu da prostate so na e hawa bra ya ma prostate dro prostate ni gina kro no be wu afirim ama prostate ni mo ye kama ama wotumi ade wo ho enti mesra mo obi bia wo tie me nne wo ye wo ba wo ba ya tantanta ni taye kono akola hye wachi a na ewu otumi pagya ni tiri hwa soro mesra abeheba besi wo ba ni ti ye twitwa ho nanso ya babo de se dokono fe ba obeti aba besi su bio akola no so nsuo obo brimbrim eye twe na wakola so mesra bra de ye twira na akola no ntoro so wo twa nso a emfere o me ka kire o se emfere na badwom wase anim na be wakotwa amanim guase aka wo mesrew wo tra ye kura wapra pa cha obra na me nsa wo yade awurade mfa me nsa so nje opa na wo hu se wo so wo ye nyame ba enti bra e de na ha wo sese wo yesi awudie mo asi wo oba asi wo ayi no mu asi ni nyina block ya to concrete afem enfa nkwasha wase o fa nkwasha o maame nua fa nkwasha o maame eye ya re na aye wo bra na bi hwie sa afi ni mfiri mu bam na wo so fa ba wo kwa na ye twafiri ho mu dia wo hu biem
na mbom se fi no kwa na wom se adekro da time no kwa na block man ti akola no ntimi nwura mu a me se bra ensu fi na ejira ma mehwi ato kwa ma me se enye ho achinye wate na awie ye brem awurade se obi kwa ma oban Ghana oman we ayetimu amumbuo mfa anye hwe no o se dia din dia nwanwa no awurade se ode bra oman Ghana ene ne mpanifo ntempanifo monyi ntum wate na awurade abie na ni ahwe mo oman we se media mi hu se awurade abie na ni ahwe oman abibidua hodo a eba oman yi bo chanso benuanu ma doctor si yade wo mu sayade ahodo sana be heba me so mi sebie besraw so kwa ba bi na se amo ete said ablante ne kan o te sa pawa wo bo eche ho na ye ya dan ne mu bra be heba keta me mbo ho ma wo e ho be ye oda amo asa wate bo ho dia Mmrantehene ka cha de wa kasa o ha le de wa kom papa me ho di na ade ma me pe wa asem ne se me do ho dance a me ni dance da wo ti bi ni dance because a dance me di no ho no se waduro nya ko obi kura de aba bebo mi ti na ko obi kura be ba ho anko obi ba na se ko obi kura me ji usika de ante se na ya de na anko ma me ji ni sa gara de o mu nzuro sa wo na so na no ma bi man kan just ma mi bi say ne ba no o de secretary baaye na ne nuanu fi abroche be chi aka enti oye no de ne san ko ji mi edi moja se ne so ma akra de moja nsi so anu adwon so moja no edi sin so anu adwon so moja na me se be ka kira wo se mi medro kwa akwala nu mu a edro bi e be kɔ nu mu bi e be free nu ho aba wan kwa toilet o be fi wan fi a o be dwon so enti akra moja dru a ye de man ye so dwon so ni nyina agoji ho ana me ka jense me maka kira woni mi de dia kan wunti woni ka gun kromo na ya transport me da wase awusia for wode me ko baby say na me se mo ma kola no de wa ado no bi ko nu mo so onu bi wonu mo kokko no wie wo se kokko ndi onum ne nyina wie wo se ma me fa me sika ma na me se so fa ba ne bre me be ne tra bi fie 3 months ya ko check na plan ya se club yoma me si wo ko SOMPA na yi fa Mmrantehene nka bi mama ya se akran papa be fa no kwa brichiri so eze me ka cho sa media me de se me bo se de onyankopɔ di ama me ne fesuro free nipa amen na me nso me ya no kwafo media me jimi hudi sa me ya no kwafo wo awurade ni free me kwala abre me ko to koko ma moka because wa ba usi ka me mpe de ya me dia na ya me dia wutua me kanu ya makatua wo ya pani wo si me anche sika ni amenye wo betan bo twro me ho krata mfa me ho yimedi ma me ko fi akuluti ni machi me da wase pa me chire obi so ma je wadro ho wase Mmrantehene ma me ni mistake o apesa se no de ma me o na nze ma sre no sa so odigu nanum no ano program am se nom eno ano no me kura biri me num bi na me ka sa petese akwahu bi anim enti nom ono mo ye no ano no what's na ka asa petese okumpa da ni fa numbers no bra na fa mo cha kwa no bra na me da say odofo a utie na ohwe yen wo SOMPA abehe ba kan kai no ka say okuma say tanoso apatrapa new site e shemu say udu tanoso apatrapa junction de ma mu ahu ni ntem e aso da ka see mi no a ebo ho e presby ana afi Roman Catholic Church aso da na ebo ho ni ni fa so abo say taxi station wo ha e kama say kuma say ade taxi station FPA and ma ball ma baso ya British station pa abe nkwanso na achiro abe ka ho abe sanu wom say nti duru ho a ka che driver bia say wo koma me abe ho usane popo no twansu no ye say de ofro upona usane faso we say signboard esi ho ye signboard no to anywhere oni faso a bonsa so ye no so e wo ho a odo na esi asase no so na aresa no asase eye adwuma sanse nyame won kronkron eye adwuma e wasase no so ni nyina mu ne de ahomabofo emi no ato ama o se obetimi afre na waje nchiremu bi a aka eye 0243 34 53 92 0243 34 53 92 0506 46 02 08 0506 46 02 08 ukuso ahomabofo mi no ebeje oso na nkomotwetwe bia ho no ye no watwetwe o ba ya Mmrantehene na ye morning devotion no ye no onye amanfo a asemi na me wo na me disi oso na eto me maame Dr. Abe na no wafutuo ni se nipa oni nkaye no ayo afi ne sabre na me ne me yire o konfanochi
yɛkɔe nsuo no ama ahina no deɛ de kɔ fie nokwasɛm ne mmoa ɛboa yɛn ahina no ammɔ ɛbɛsan de nsuo agum deɛ ɔkɔ nsuo no gum mu no ne wo a ɛbɛsan de nsuo agum bapa nyini nipa yɛ adeɛ ɔgye ayɛyie na Latin for say vox populi vox dei Bruni say voice of the people is the voice of God. The acheche na sa asesu ni acheche no so also wada wase nyankopon sha mesre mo mo ba be Patrick lesson no mesre mo bi ni ha Mmrantehene na woni bibi obi timi ba no say me na me Patrick lesson no amfa ma me ebinum bebi sabi wa ha mesre mo ni ha ni ha pamocha oba so ma Patrick lesson na me nko o say diabetes said room wa do di diabetes ayenteme mama o ko kan ye nipa bi aba ha mpa cho mama ha bi be fa Patrick lesson ma me wa amfa ma me nko mama ha bi o e mama abe ho mama abe say wo da transi e be kwakọ e be ye den e be ye de be bro nti train na fa bra e di Patrick lesson ye ton ha mama abe na duro bi ani abonten na obi a diabetes no ahana che no on yombra ne man Patrick lesson na ye di abonten fizami di ka ye bi kwa abonten kofo ye fra ne denden na me yi mi die nyina medase o man timi anye bi yo mama bompa ye twa ton ne nko clinic adro dia brabe heba clinic ho and I best how ya de as I didn't shrama wo nana mami Alaska ne papa Alaska ta no so apatrapa yo I say that baba adwuma bia yem fa mra o mo chi medase man bompa ye twa ton me nko na bia ho de ya da wase na nso wakasa afa ye mu erade ye nim se wanu asam de ye adwuma na se de opa no na ye no de owo nkwa de erade che no kwa ma ne mra no beje nkwa mfa nkwahye wani unyam ye nim se obeboa ya kwan nyina mu na da bia da ye nso ya hye odian ni unyam ye ene ye bisa se obe ya ma Jesus udin mu amen abusiafo program fufuro bi atesi SOMPA FM kinken another enjoyable show me mighty enyade a nipa bi aba betena ha emum nsempon bi na yebesusu ho ne yefa manyosem ho ne yefa nyamsom ho ne yefa onipa setena sem ho eno nko a nana ya obo ama ya okosunwa ba ye na yeyem hihye sa ahwe ya na asemasie no sese de megide se asem bia mai anti why skip nana ya bo ma libia boga ore na odi team nanim especipa ombe doso na haja no ayene kama ama wate wo ho ase pa memene da bia omo kan news wie ya fi no nsia ne fa ekono na ekrom so den omba wosono ama na kɔbɔ anwumre no nkono don hwiri mienu ne fa no na omo de apagya yemu ose bra na besombi na fe yempanifo no ye mo wa baba emum ochia na yatene wo okoni yeso a na yabona baso brand be sponsor sa programming na enya nyina so 3rd September na wo sase 3rd September bosume so a kwasia da edikai no memenda edikai no a na onom hye dwumadi ase se wonti bibi ase afre 0249 942 842 peso bisa Libya Boga Asem Mpe Nipa program ho a 0249 942 842 me mighty me mind wo mind yansom impia ama Ghana correct for 3 points okay awusia for mama yankwa yanim kakra na yemfadwa ton de aka no emremu abadwafo yese yene Alaji Smile Abuache ebekasa na wanchiri mu sadi city say no musi select Muslim preachers no wutie be prompto no enkramosumu no say who qualifies to be a Muslim preacher when they qualify then no mo hwe ho yenim malam isa o say na church na wo ye Christopher ne nkramofo nyina bobum ekotie na woten ka say yes ya tin nkramofo mu preach bebire yekohia bi wo
ibi ne maame kurom ho aha ba bia na maame te ofiri mu ofin so good na woten ka say bemme wo kasa yanko malam alaji smala boacho alaji yama wajo ye bro na je etisai bidi aponya popado na muso boko wadaroma watie bemme ni preaching and wasa tie na no ya aha nti yetete ne mafifidi ne mem ne akeka ne masisi ani ne a plus ne ma ne atamse ne ma na in fact Muslim preachers ya ni bebrehia Mmrantehene de me ni bebrehia na I trust them very well. Some Muslim preacher yi we Muslim preacher ampa na when more lances be okay smile over to you. Yo me adende me dawase achewa tie fu nyina me adende la ho kakra Beho Kafra. I will some cry, woman can say. So called Malam will say, and the whatever feeling up. Aye. Also on the woman on the Cramon battery. Yakupo catch a crowd and say, young fight 18 years, 9 years when we and so no. Yakuma, you will be young race, Samson. I mean, a kind. Mr. Quran chapter 62, verse 1. Was some more who can't send my mobile years, at the Muni Agony. Muni Agony, who can't send say you to do my own for. And you are for no be watching our vow. Islam Sumuno, Sir Ubeto Umami, I don't go for a Omami. Ubana Omami Akabia, Umami says, we die Oma. We are all for Tawhid, you can't Tawhid, we are for back open through her. You toss me in some of all for. Obi Bisa Commission said, Allah said, if you ask one pound as I said, again, you man can say, Jenica is a woman. Was one that tossed me, Jenis Omame. Was one that tossed me, sir. Jenu Omame. One that tossed me, and also Papa. Obi o de na se ni maame ni nana ana obadia be di agro no we yi no fi heavy kwam na wo be di we yi atem amabi aka o maame ase Mmrantehene ni na ye bone kese pa we ya so o sa we tubi o sakra no we istighfar o se bone fa se kin yakopon che no sakọ pe maame na chew. What's up, Penny Yiracho? A part of worship, a Kenyan song. And you know, so many say, what do I know the cast and offer you? Miniano, why, Bonnie? But this is a Kenyan Yacho. Now, what's up, Penny Yiracho? Now, when you know, don't go to one, why I go to the pool? But the force say you were nothing put up. I said, what you would do, we don't go there. The adult so Subanya. Usubanye, who we have to work with them for Sacra. I can't bear our Sacra. And man, the last old friend, because there was a little bit of Muslim Yankee before. They catch it out. Yes, Mekai Pa. Yakupo say, a solo, and Yano, a Yakuma, as a peer who never move. It may be a first say, as soon as function, baby, as soon as functions are. Eti nasre Mmrantehene so what here one di kan istighfar one say yakopon boniface say wa fumu twedi apo yakopon ya me na ya Mmrantehene mfa ni die mai yawofo ye ma me ene yase no na obedi atemu ma o ma me seso Mmrantehene enye na we no hu ngemfo no ase wonu anka de ogure no ase when so okay away boneno onu aka se le bewu esun de da ho de bia utimi ya fe le me sudi pan ya di timu no e na ebenya ho akatua nti de Mmrantehene ye no etie nyamsom etie nkeboso ensan fata obi a wo se we preacher kura enfata that's ba odi enye kura yeso so nkeboso no so Saudi Arabia ba bi ade ensamsom etwa efuma
Mmrantehene can you background on your kind of more can am send go one kasa yade wo ho one kasa ye say pichu asana oku pichu yo into wada room me na Mmrantehene no ma so called madam dinner table ya me mana botre oba no so ya me mana botre the yan kemu ni obi odi yakopon asem ne papa akura no odi na tem kese pa ne papa wa he papa no bonbe no waye boni waye oso awo atete akura na mere yiri ana wati koku adi free ne boni waye no me da wase alaji wada roma ayame dese wa condemn de be me eyeye tole bia obi bibi te say ya na oboso che na safo mabia na omo defend no eye pa se wa de Quran no achire mu se enkramosom no nya ya no na yakoma mu me da wase nyankopon pa achire mema won saka be ma no number na wa frɛ no na no se o kwase onimi o Ghana onimi obehu ba omens obedi onimi pa o ti me ka so obefere ne dase yo bye bye abagafo ma dawroma the Alhaji Ismail Abuache ono ne GPR to original chairman e wo Asante ha de ono so oka eno no Brindusha Kamesa Fre Sheikh Haruna Pau. Na ono so on the way Muslim teacher Sheikh nature say teacher kese pa imam no de wadi ono nim de omo som. Na nkramosom no Sheikh for no na me nim di no omo aben pa. Ane omo graduate e wo Quran no. Okay. Omo no yankwa asem fro wa chirinti. Akata trust mo de set ya sabe asema edahoi begidi se de 7 Mpe de wagimi kwa no se dokron to ahia ngini sabe asema de begidi se ne nkamofo mu tiene ene akristofo ye nyina ye baako batene ho afo bia no ne ho afo Abrante atem de wodi no nanka on preach kwa dia kebi anke kwa bi so no but obia ni wa Abrante babia ni obegina wo bekase na wonim ni awoye because ade awoye no eno ho preaching ena wo preaching em say wo sua Arabic no so o start no bi Arabic ni bi o se wo sua kata cho se wo bi won ma bro focus won ka obetima kan ba 20 minutes ma me say wo sua Arabic no ho o sua pa o preaching wo fa hene ehwa mukuru mo ha oh Facebook or the two and foundation what me dey omo here bi ayale for sresika e de bra wo mu ade ba ko ya pa ne se o kan sresika sa no o si akola ne de owie no san de America no fu bi be share ho o si de I don't give them hey I don't give them I san de be share ho are be ba edu me bi wan ma wan hwe ye ne wan so wakoma mu a wo be tran fidie so a wan hwe abeka de ni kwase woka because ade be me ye yemu sese na shake ka se mi se be me obey ni papa de pa na wa ya interactive de ko no so sa enfum so ye ne se bo wo ba na watete no obefa no na so be obey kwa se be won number bi keje te na dum ba bi na hu na fa no enam unim na busu akwanti ka be ni se yes o sa akura no ko se enfum ni kura no akura no on fa no Usu ja o preach. So your principle. Me kata cho. Ya ne on kemo so no sabe ya ne atia me kemo so se the one to say. Me fi am tim kwa mosque wo. Me papa no fasin Dr. Mi Bonsu. Me nya sure say ya ne ni san ye Dr. Mi Bonsu. Me nim ba bia wa preacher. Sabe ana se waka kasafin a che no. Me wo bi da nyanyam so se kemo so ya so bi. Ebra na mala mi se o se nyame fa ne crazy. Se obia no sabe ono ne ye Christian kwa no na mafo bebrete ni ona wo kasa obegina wati bi na wo gira wo e ke mafo preaching on ya ye preaching bia de bia kataje wo se sa papa na ay friend say Muhammad ne nsema wo de baye no komiseni Muhammad sankramofo nyina de ne nsem so a super dia ke ye hu de ye hu ke wiase ye bete ye hu de ye hu
na akwai sese no nyamesom ani muslims ebinum ayen say business ko tie ne say wo se beto ne kwam eno ndo afa ejo na de opa bia na ode ye me de mpesa me kan say abrante ni wo tie ye bra na maame be kasa no producers ne friend na jeso ba minim sada sese no so bibi ka efri nra ebesi ne me gidi ye sese ne otie bia be wo se bia na wate what because afidie su wotie afidie su du obi atemu a nipa ne tentem saa na wo ka obi asema saa nso na te wate na wo preaching no ene watem didi wo bai ene sabe won senom ene de we see preacher man for do susu say saa preaching one na mefa we ko tie ni preaching na de ye wa ye ejifa entwe ye na ye na ye tutuma koti ke obi ka che ne pa na kwa bi so no ya na eduru me bia wo afidie so say ya na waso akoma mu nanso ono ankasa oto no na shake ka asem bi say onim say wo gu nkramafu ani mu ase but those are of the day na wonim say wo ba ba ye o hiri say ya kasa preach on one preach o say yenso na ade ne be tin sound ketacho ade bi e baba radio na tv so bia ye frɛ wo a wo yo bia respect wo pa wo ba ebi ni na no de ehu yen a sabe ho de se fan pompro kakra na ya ne timi ya me ya se ho ye se fan pompro o de man pompro eti ye be sere wo ba bi ni e frɛ wo a wo de wasema oba no se ye sabe nkwasasa kwa de beka me entie se wa hu se wan kasa no wa na sabe kwa nsuo na bo na hina wa wo didi wo yira tem edi wo nse na matem hwe wase be ma aboa se wan kwa boda tese ensema wo ka cha papa yi ni nyina tese ensem tantan kwa oba se wa gidi oba se wa hene nyinsen wa hye nyinsen eno na ewo mu a se be ye so ama se be ya okay enti me de ni sika na oba yi se wa de ayi ato no so oba yi de ayi ato no so se wa gidi sika eno de awaren de kokora na wo ba yi ni sika me da se eta branches wo tie ya ni a me da se omo yanko ya ni me na brem so me da se so for brem kata chaw me da se na e ka se teacher IB e ka se the word teacher e wo muslim a okolibia ka se ma e fini mudi no eye tumi kase obi a owodin na okasa mame no kata chaw na pesa rebia no omo e contempt ne yen Tunisia e contempt ne yen na mimbe chini kakranti minim dia make me twantro Quran chapter 8 Quran chapter 8 verse number 6 ya oka Allah wasem ana oka nkomsheni Muhammad so wasem ekonya Muhammad nkomsheni fa so born bra eye na dwuma ntra ma nyankopon ye Allah odire ko sie ya abra onwene Quran sura 8 sura 8 aya okay aya ne verses me da si bro no so dada okra ni mu I sabi wewe so oni mu pa na so break akro be ma so na mi nua panyini kasa mi papa na o kasa ye kasa Islam sumwa ye different o ye ko baako na no nti na o kan ye nwa mosem se ye nyina ye timi gi bum e kwata na chikokon no eti se ye nwa baako ye boni a ogu ye nyina ye hufi ye nyintum na ye twini pa ne mra e metwira so ye kase wono na agu no hufi ogu wonu fi ogu ye papa anim fi because won timi mfa Islam som e ko jamba bi en kasa na wi a okoto obase kata chawo sa teacher IB no wo hia ma no wo hia kikaduro e fom wi sa hwentia ene pepre se nyame anya do kredi battery nso kaka so mana ne dia sane no ne yem ne nyina because wo ejimi popa kata chawo wasani ma ni wo gu ye ni mu ase wa ma respect ama e krebaso kata chawo ndi manu sie no malam isa mene nya neti atonsu malam isa maso me kakre so maso ne pa no to dem no ntimi dem en kasasa o ye panyine sire me nyam sa kanasem na o timi dem sase o kasa ya to bo se ncha o pompe bo tipo akola timi ne pani o en kasasa o ye panyine sire me tata kom na me consumer no o kasa o ye me kasasa maseno ai je wase ne matai na fra ma me
Obey na. Oh, kokofa na me na me na ma. That's what I can want. Ah, we dey kokofa. Say Mark Tyson wo ho. The Ghana so what's in Mark Tyson? Aka so we ja bro so ba na ho de no ko. Abrante no wa ya de. Amena. Wa ya de amena me ye. Me din ho ya papa. Na bi wo tie bia no. Enyansafo nkonkotwe no. Na omla mebu nkotodwe. Empenya nkopon achew. Wo mo deja. Isa so no. Se wo fu mo mu a, emra bebre mo. Na enche yesu be yi ho de kire. Kristofo bebre. Na wo dem fo no nsia. Na mgusu we hye. Kodo no minim twene dem kan. Oh, onya kramoni. Na so me yetuba 8 good years. Apart from malam isachi. Atwam. Na ntwam. Na utuba na so gina kramoso mu. Mim yedru akoncha me bi. Messi, Mika. Oh, now, who are your host? Who are your host? No, who are your host? Abrowetia. Can I job, Emma? Bremon. Asem ba ko san wa chiriti. Asem ba ko wa chene na de on say no make saka krebe na nso make satia wa. Ati se kokoko. Sa abrowetia. Me bibia ye ntiem. Ta hwe manim kola manim otia. Can I job? Malam teacher IB. Well, ada bia na me come asem say who watches the watchman. There or say or no church no. Church amanfo efa nyame sompa ho no. Kwan no no so no. Ya na ohwe no ehwe se ono so no wonam kwantene ne so te se de ya na wode na no ebo ho dawuro de kire amansan no. Na ni nyina no jakete che obema bible say yema ni nyina momunyini twabre ni duru a obeyi ni dia ewomu ebe hu dia ofom ye na me kasa na men kan tintin bia kere che James 3:1-12 no ye nua bema no se wo tie me a na da roman ko won kenkan ho minim se muslimi fo no mo kenkan bible na James 3 no 1 no kere cho make a wase me nuanom momma mo bebre nya kyerkyerefo na munim se ye benya afobo kese emo your friend is saying na brofo kasa ne say not many of you should presume to be teachers, my brothers, because you know that we who teach will be judged more strictly. Enti se wakofa enkoasom te biato ho so wo se wona we ya Paul na we ya Silas e say ana no I saw say one ya nim say enka we ya Paul amantam so se na dikanfo onyini mroso bebre ya humfo nyine wo kasafo nya dodo a wo de atoto Facebook no YouTube onyini mroso kula na so no na ne kasa wo kan de katachaw se wonnim no dana wonte na asemi a adapetwa ene ye enura ne na yaboya what's in ensem na you ba otimi ka asem forgiveness forgiveness asem a wo kan ya ye bo ayibi episode 1 no eni pa beblo se bi wo a 19k 19,000 ene timi hwe na yi na nipa jiwudi eni pa ewa rehemu wo mu se wo de bia Mohammed sallallahu alaihi wasallam komsheni na yi wa ba se be kyerɛkyerɛ ne ma se de be ye obefa kwantene ne so na won so wanya na henie mu akodaakye na se wote esumu ase na wo keka nsem sei wo ya niema bi sei na wo se pie ba bonte be ye niema ase bi nipa nyina be hu se bi a wo hyiren wo agya ni monyama ma nipa nyina hu a wankasa no watemwo wo ho gerechow said the Missika and the Bible no see a man in Yamunyi, Yanya Yankopon near Boatain. Now, so the enemy saw you on the dia, I say 1 year, and a 1 she say, yeah, you were near Simpunam, and son of what Barbontain, Abba you wouldn't near dear, yet to me who the videos be breba, condemnation, quan or condemn your mouth for, Yahoo videos on the morning. Now, so the young show on also, Nifie, our penny and as a sofa. Me hu ye sa wo cheche the why so for play kopɛ se won timi nkura wo fia you don't deserve to be called a teacher in Muslim yeah that was it enti yesra no on check you wado ana bra boye and san wa babonten abetu na nipa so oyɛ mmobɔ ma hwɛ ne se wa oyɛ mmobɔ so de o preacher na wo jeje ho no o gba do mmobɔ chen wo Sunday nyo ne tete bi on mmobɔ wo ze oyɛ mmobɔ so wonim nipa no me da wase abajafo me da mase pa mo akasa kama pa
na ensuo bi aba Kumasi kurudua yim won kan mfie bebere omo ate asi Kumasi ye from kangen akanai water akala ne de ensuo a efi bia ni mu ensuo a acid bia ni mu ne fe na akanai water company ni ye kangen akanai water oh anu ya me ma so no e manfo Freddy hu adanse pa man be se wakoto ade no a ye de test nsuo ehwe no ya ye frɛ no pH no what they saw sa nsuo na hwe no wo hunu se eye alkaline water wasi nsuo be edumiensa ene otoye ohwehwe gu disposable capsule na what is so musa no wo hunu se yes we de aduro de enye nipa dasani na ase ebia waye lie bia oh abusafo sensuo no acid ni fi wo mu a eye dangerous to your health ehu pa mo pomeden mesraw enti fifia na kope kangen alkaline water no a abekuma se no enkrafo de omo asesa soa den kangen alkaline water the only water with the pH and the test here 8.5 or 9.5 say it will below 7 don't drink that water it's dangerous I was for me can't say was beboa ama pressure yade a wosa ana say cholesterol yade a wosa a few hundred na say yensu a acid wo mu nko ade a me catch say wo osakura na no say nsu ya ebe ha papa sentia nipa bi no manu adura no manu wo yare enko na gina de gina no na tore bia ekoso no eye ensubone a wonnom let your water be kangen alkaline water and that's all ehia papa ma wunsu onye kangen alkaline water na benya ho faso bibire the catch on kwara na yare open no so yare Dr. Otto Weber o say so bi nom kangen alkaline water ana nsu a acid bie ne mfi bie ne mu a eden pass yare bitimi atan ni pedua mu kangen alkaline water obia timinum bi ade bi ohormo say do bi o so pemfo no de o ma no fo no de wenye mfi dumi no no da bi wedia akoda ya wo ne nne opemfo de wa wo foforo koda wonye mfi nkwani mu bia betimi anom bi obia betimi anom bi obrema UGC about route ne kwano so hwa branch ya wotara na yewura kwasi ponsuku no afri breman eko new road hwa sie hwa wotara yewura kwasi pon ni school no ko anim kakra bi ankwanta na mo ye ties ho adwuma bebrebe ho no man ya honsani faso kama pa sun hot se bibi amount for to 4 million 5 million bikoto 6 million one ne family nko a number ni 0241 449191 from say si ana no ni nkomo 0241 449191 and a 0507 379474 0507 379474 the chatwo na fe yeko yenim no fresi a fre kangen alkaline water for this see say wo hia bi wo fie fast ana say ombeye test ne nkyerɛw abebo pa we mama yenko semense ba clinic intentem so asokore mampon honne semense ba clinic wo konne kosa chlamydia yade hepatitis ene bema sebia nyado a ne power atia ida long time ojonbre gobrigo fan club abuja for ye kai wo se semense ba clinic ni pefre bruchi kosa ho yade ho kamfo sa semense ba clinic no papa mama matmas me wojo ba bia wo bia wabone nsem ama semense ba clinic wasimi fra America ene baaye ma pem so na me call semense ba clinic no
Hono na duro no so ne asem malaria beko anemia mojawe prostate bia junso mu yade bia oni pankase mu nyare wa hodo sichire yade ne pressure ebeko tentem nutritional cancer no omugu so den aduane esese udie ene ne esese udie yade bi o ha kan wa aduane esese udie nko na wentie sa nutritional cancer no na wudi sa aduane na obe kwasa mado ntem se wutie dia obe firi sa yade ne mu enye efie yade nye bonsam bia na dia to so wa aduane awudie bra wo sa ho yade na enye papa we wenum nyina wakosa ho yade wie no na sebe obema nkija na wabise dro be fe no male vitality sexual enhancer SOMPA 93.1 say do no fe no again Semence Vital Herbal Mixture, sorry. Semence Vital Herbal Mixture, again. Kai, Bema de Kwana, you hold the number if you may catch it all. Bema de Kwana, you have, or the number if you, Mr. Moa. Where the draw and you lose, win 3 points in the one Sabaka. A new be a more that said, friend, a guy. No. Sebe maybe se me no me ya na dwono egumani mu ase pasa me ye antimi anspake no ono me ya 15 minutes going no na asase na spake kama oba wo low libido oba wo ni atenka no no bia wonya atenka pa enti ye ma na me nyina adru se wadi buru mfie du nwotwenko ade abetimi anom pato uni namo a enkonom bokoko obi prom ye sibam tro pa sawo perodo akoso koroma mpo semense ba clinic hormo a ubenya do bia wuhia afi ko ba bia to video ni abrofu do bia ubenya bi number no eye 0240 616061 0240 616061 semense ba clinic enoa ne ho omo ho adanse e doso pa okay all for us bana mama yenni ko mo be ma ye mo akwaba ye ja openi ati say na me adom na mpa ibonti fine but all the say if me JK hey we ba JK yo but ofi ne free kwa break Kenya ase ene ba ye oh Kenya ase de say ne asko man pon de bum kwai yo Mesmi fraso koromo pundi nyina ye hwibom JK saya sabia na akọ ya nke bibisa se wo ho hene ade na ye wo yeah me ko mesemfa yo e kan say me driver baako na woni sofu bi anya problem kakra ma sofu nkola abono ama se bi no kase ba bia woda no anu odi pa inti na kakra ni sofu na abono na sofu no kwada abono sofu no ne nkola sofu no ene ne nkola na atu abono sofu CSC sofu 93.1 oh Kenya ase what school faade ko am wono mo CSC sofu pa de nka onye sa omo kro mo se de ni sofu sa omo from brother okay sofu na the okay the jinji me pa because omo ye doctrine church pa nka omo nyesa aye den e no hwe no bae there be driver baako ozo munya station drivers na baako driver car no na sofu no be furu bi the sika between of 50 pesos per ho ene masa case no e bae driver baako no esi no sofu no si no se sama no and so for say 50 pesos so there be 25 to ho na so for den sa omo ya kasa so for den sa board car na glass ni mu actually dia no na car na glass ni boy no mo dia asem no e ko police station temla glass ni boy no na say we na sa ama na wie e no kire say some dia ma wo dia enje ko to me car glass e hye mama enje horo no na e change of voice na say so for so fie ani mu na asem no odura wo sie ndi ho na me driver ni du ho no no wo si fam no ku buza say ade no wo tuagu wo si so wa yere sofo no ho so ye na mantem we na kaka no we na kaka na oni sofo ni nya problem no na ba ko no tene nchai won so drive
car from do one away na see room station drivers ayo yo matias no ko busa se yes I just pata for so diaba to okoya na so say onu na glass na bono say I do church man we no so trace kala so be the man no dey sabo mu na o so no mu se ne o twa o ka dia yan kokoto na glass ye e ma no ti ho ne de na mini ho yo de ko so yo ti mi no e be ti ba church dem okay be ma obe free baby a we duru ye no a na wato aso wadne sa ball glass ni mo no na ye police case kosi say also the say Ima oh boy kasa ne ma me why ye frame Ima yo kasa wadne sa ball glass ni mo no ya say ne side be ko police station saka na glass boy una na wo na mechi kama wadne sa boy me say ne side say be ko police station ne akwakan asem ho because ade ne me don say sam boy what ya say o call baby we don say ball glass na tina kwensi na boys bi so ho sliding doors boys bi so ho side umu say the way also for nisimi ne ye na no so e ba be support to also for ne so montwe e ma me on floor car me ko police station tina ya twema mentwe ho nom obekọ nkwa oba bi kura be fa also for ne kwa kwese ndem say o ma ne nko e ma ne nyina me tia kire dan o de ko hye mu nyina o ma ne nko okay na ede ne course bi wo eti ono me madam funu so twam ono so lodu efri Kenya so twam akọ faade ono so duru ho no wo gina busa se na adai SOMPA 3.1 chese kwa mo no nyine ehon mache nipa beblebe afuntu afọ kwa mo no nya tu no wo gina busa me se adai wa be beche wa be ba obi ya no de tokwa ne ba so ti de mi hu se osofo no ni no fa ase ba ko no so kura shavo to na mu se no ne boy no enso ko wo ntokwa ya chi na sembe na asi ntokwa na chi no atwa ai otwa ai na ile ni twa na ile na yaji tum se obi twa glass ne ka amma ka u na freka u na ma ka u na ka la ba ho no mtwa ne ka ba boy ne na si 3.1 what the ai shovel so ne wo fa no kura savo no no de etwa no no de twa boy no o se da bia one ne kasa no de si woni kosi ne na so na se intentional abufuom yo je se wa be bo bia no no de ntokwa yo enti etwa no de na abachiri isa ma ne na ho no efiri sa de ne twa no ne na no ontimi ensole kura order them be pacho order them if you say see about 5 months in the day just hey car lipa bo sadia na hono especially ubiaya driver e come up fitting from Mmrantehene bedu family no the nine na e da skin so no hey the ball no ana ma yesa tine wo konfa no che kwaro mo yeso mbutwa ne nine no afro de honna bushafo na antiase ya ne ko on bayi ko ne kurom makasi mo babi bayi doctor bi hono mo do sini bi hono sei wo hwe no no so ho kakra so nya agoro na no ye be hia ha se fresh of no of so a ono wo se woni so fu bianya woni wo taxi da be bianya case an na ye busa na taxi da be na akoto car na glass ne ma no eno ho asem ne ye frɛ wo no ye friend no wonde wo se won kai so woni taxi da be bianya case ana mo ye producer ye se ne sale tell dia menko 3 days time no msa frɛ me se me na so fu na aba around ti so fu ne ba ye na busa ye no ono nu masa me kire se nyo na de yer sana no fa so no yer sa de no e wo hon na me kire wo se wutimi ka so nyo na yer sa de no o na mo so na case ni ye de esi e enya wo so na cover 50 pesos ya kasa ne ma no e si tu pass be kan na ka ye bo no bo so bi ne mo e kan na ye hwe ma no ho ye de en ton no free won mo en se ne na dia ye na si ya da won mo one more share SOMPA TV no say si ana wutie na SOMPA TV multi TV decoder no so no yes one more nkonkɔhwɛ na ade na ni enyan wo hu a wankasa no wo hu se nipa se bi yen se hwe sa na Facebook nso SOMPA 93.1 FM SOMPA 93.1 FM obi a mehwɛ bi na SOMPA TV Ghana SOMPA TV Ghana YouTube nso ye SOMPA TV abrochi for no ene em se wa woni di ye no wo se befem kakra wonum beto kakra are ho sempenti omo mehwe bi na omo hu se de ne ma esiko e wo hase no kede okay me that's
abusuafo ensem bi hu we dey ese jama na nka bi ne car no or whatever abo bi oye poisonous bi na e car no sa na me meka no na aja ni pagina ho mu hu se wode shovel na twa no idie na ye de kwato ye de kwasa bo afoforo bi a enyeji de no be 5 months ni o ti me ko adwuma bi o da fa ko pampers nyina ne ebodi bi pampers nyina ne ebodi bi so e de tu se ya o ti me nyina na no hwe ne fa se bi o SOMPA 93.1 hey somehow okay mama imisa production team this they no na ya fa ho na ihu anama ya etu daba obepeje mu kakra ma Ana wadaroma sofo ne ba ha se so be sofo so be CAC okay abo ni di CAC sofo ne o mienu ya international ne wo Ghana wo ya international sofo no o Kenya as university and aso bi ya international no so menti asa na se e ho edition okay oba fie ha se na obetu na okyeremu se eye no kre se ofo taxi na edu ba bia se osie no osi na sika no de ma taxi driver no ensese taxi driver ne de ma no amfama no enti wo ye se okoma driver ni no papai otu car no enka e fa ne na so enti ode ne nsa bo car no e ma ahwehwe ne boy te se de na oka no na ahwehwe no boy no ekoye inchinuya show e wo ho no mo ma panimu bi friend say no sofo na wo de ye hu se bi da na eba ne say na no chichi mu na omode ni wura efie kasa ni nyamu so na waduru ba bia okọ na ankasa ba bia ofa taxi na okọ no efie no okọ fie nti na waduru ni fie na nche say ehonom ni ye ni area waduru fie nti omotwen no say na ye hu say wo ye sa nyema bi say da nti omo ne kasa e ma ose otua papa yi grass ne ka eni ade enti ablantie ya okọbọ sa papa ya danfo taxi driver na danfo no wo hu ni pakro okọbọ no ena sa taxi driver na danfo no ane na ye ne ya no ankasa kwa no onim no okaso onim no a na oboa enti ono de ablantie we ena na one ne wasam na asem na one ne wono so mpanifo no tu no fo ema ni tie ema ni tua grass ne kanti nyema esi akire nyina de onya awe enti sofo no se ne wo fa so ade atum se ne wo fa se na ne guy no struggle e oba office on mo anyantum o se nya ne wo fa o se won de e ba sa no mpanifo twen no omo kasa tre no enti taxi driver no ena na woni bet sa papa ya ne na ye ne ya na nkasa de sabi so ye tuntum so ye fufu onim no ema asem no kodi Mampontin on yes Mampontin police station ema ne ka say onim nipa kropotin na oyese ne na ye ne ya no ema police fo ne frey sa tam na ne na ye ne ya no ntumi nko ba bia nti omo frey de to video omo ye video call edit to omo no police fo be say ensia ebisa say we ya na wasi da bi we ya na wasi da bi ena wasi a police fo no bisa ne say omo a medi video camera ya to omo so emu hwan wasi nipa nim na che say a police fo no ekoye confirm say ho no mo no ono taxi driver ya na ye ne ya nkasa wanhye da hu sofo no sana sofo no e defending ho afa de na ye ne ya confirm say eye obi de sofi twa no eno na sofo no ba yo ono so kase ono no de wo hu bibi asa na de de sofi twa no an nan afefare sei no ono so wo say obi na de sofi twa no taxi driver no say ono de why no complain so obi na de sofi twa say sofo no wo fast na di twa no and na sofo no wo fast say bibi sa ens wo de wo hu bibi na onkura sofi e wo sin ho no onkura sofi no wan na nkura sofi no wo fast no onkura sofi sofo no so wo hu bibi asa na wo fast no so enyi ntum say no okura sofi ho Debi onyi ntum say no okura sofi ho Debi onu no nyi ntum but
taxi driver no na ye ne ya ne de ono na according to ono so no sofo no wafa ase ne di sofini etwa no ena sofo no say ekoya kasakasa ye ewo one driver ni we no ntem ema settlement by ma wo tua driver ni ne ka enti esi akire de ono no momu de wa hunu na bibisa ankoso according to CAC sofo no your friend say ni di ni de minim baro minim say wona CAC sofo what school father kwan so ho no mu okay enti wo ba fia say be training say abusuafo mama men ko ne say be men ye sofo ya what empata dwaso what aso dwaso intimidate just 50% there kasofo amfane sa mock awir manka ye oh master 50% mandate wana roma sofo the defense em say no mo kra wo ho no mo o say enye sika ni nti na wode ne nsabo mu ase o ye say ne sisa aka 50% say driver ni di man no driver ni di abufo tu ka no anka fa ne na so anka fa na so enya mfa so according to sofo no obi enti onum ne man ne nsabo matiase according to so was say what the farm na so na mo se me nsabo mu for that matiase say bia ye bufo na yie bi ene wode ye we die ka fa ne na so na enya mfa so enti na nka se yewura sofo nya botre pa na nka wamfa ne sa mbo ahwe mu a ahwe ye nse ko bo mu na ma manfo tenchem ye ko wamfa ne sa ma ahwe wanke we kura koi ansa na de we prey ko nso betwemu akọ oduru asem bi eni ho oh enti ofa na je say I said the how na say sofo no eye futuo na me de ma say eni ma bi tisare ye ntwa chire yeah mesewo not forgetting say yesu ni bufu ye no ohwehwe ni panisu afọ emro man obi wo mo sata mo yesu bufu ye okay the can of na so onso den saba hwim ade na okoto ye say enam me che say empanifo no je say wage atum say ho no twe yiye wo sai enti wone sofo wone taxi driver na settle but the esi akire no ni esi akire yo say nipa no ba ho masa uhun say ne so fini kura so no ofasan sofo no ofasan bi yeah na sofo na mu die SOMPA 93.1 okay and uhun say sofo no ofasan so driver ono na yeso for the driver utwinika na den ne so fini kura no me ka say bia ko ye ka blog bia na as o ni area on the season to ko fa so fini wo fie de ne ba e na obetimi de betwa no me ka say bia okura no so fini twemu akọ ba bi na bia obepi asem no so asem ni si I want asem ni si area ho no no say according to the papa ye kan I want say ebetimi asi say driver ni bi ne obi eya kasakasa ewo ba bia nipa no wo no eye dan a say person driver ni ne penabo no a enka area ho fo no hwe say ommabu no ye den emprano so ahu na so fo no so gi tum say woni papa yi solve case no amicably Matias na chese driver na wodi akire ba no wanto twede wanto aba wanto sekai den na edi so fitwa o me dem wi na offer someone no ka say CAC sofo na me senka nka wonya manenka na me say yesu satan no for bad na mo de ne no bo manfo aso dem biebio momro no mano ne ade so mo lo afa bad ade ne honya de yesu na ne hu so nyina so nte be like so be hwehwe o mani so okay nya so dem ho asem ne yakenti omo gagacho me da si SOMPA 93.1 adacho edu no me bi ho no ma ensem a em se abahai sofo ne ba ho na nsem obekan no ya futu ma obibia edu me bia ya futu be me wotu ne nya ne ntokwa kato cha santokwa yenya ye hu bipe e wo kwa bipe so sofo no yenwa be mo yare ye bompa ye ne te nya bompa se obeba ne nane be kama infantu baby sofo no asem o de bae no ye te afidie so amedu me bi etimi ka se twede ye to nahi SOMPA 93 kato cha du me bia ye de fa passengers car no se ye futuo ma aroba fo no ma metifo ye futuo sa se mo nya futuo pa nya ni pa bia na katachaw sebe predua sa tene sa ono so asama ye ka no ye nwa wo kasa ko no kwa no ni wo e ya tesem na obete ye
yɛka deɛ ɔyɛ trodo paa yɛnwia yɛ ɔto na yɛ trodo paa hwɛ asɛm na da wɔ na yɛka ne saa no sɔfo no wɔni problem bia o sɔfo dɛ ne wayɛ ni problem a wɔyɛ a wotu no fam no yɛ adwen ni problem a wɔyɛ ne sɛ wɔde ne nsa bɔɔ kaa ni wɔsate kɛkɛsi na wie wasate na wie o yɛka sɛ yɛnwia yɛ wɔpra yɛnwia nyɛ yɛ dɛ batakwa bi so yɛfa nto yɛnyia no mu bifo sɛ edurumɛ bi wɔ nipa bi akwadwo obi ntɔkwa ko kɛkɛ nana ɔko de wɔpra no wɔne wɔanya sɔfo ni wei na anya problem asɛm a yɛka ne ani wɔnti o sii na ɛnyɛ so yiye saa sii na ɛsii yɛ no ɛnyɛ yiye saa ɛnyɛ ade a ɛyɛ monwomonwo asɛm ɛyɛ dɛn a obi aka yɛ awo saa deɛ bɛka na mɛsɛ yɛ a na keka no mu no ɛna wei sɛ wɔde sofi twa mɛkyɛ sɛ deɛ wɔprɛ wɔto twɛde anaa wo sɛ de wɔprɛ yi wo se firi ne kam ababoa a sɛ sɛbi wɔnim aberanteɛ yi sɛ wɔnim na nkɔtwam ada wɔn sɛ tama na ade na twɛdeɛ bi anto kɛtɛkyɛw asɛm asi yɛ no tie sɔfo no abɔ ahwɛ no ɛna ɔyɛ sɛ wɔntua ɛkwan bi so ɛna momo yere nsɛ moma ne nkɔ wode wo sɛ sa ma no ɔmu nti kɛtɛkyɛw wei ɛna mɛsɛ na nka nsɛ sɛ sɔfo bɔ ahwehwɛ ɛno deɛ de wɔme ne wɔyɛ na memekyerɛ sɛ deɛ bɛrima yɛ wɔpra yi deɛ aba no sɛ biribi ne deɛ a sɔfo na ɛsɛ sɛ ɛdɛn ebi a yɛsusu sɛ okesese no yɛmu sa sɛ ɛde asɛm na asie ɛyɛ sofi na sɛ yɛfa ne sɛ honam madeɛ bi na ɛyɛ ne saa sɛ honam madeɛ deɛ a sɔfo no deɛ ɔkɔyɛ no gas na ɔpa deɛ kò asɛte ne biribi awie o kò asɛte ne biribi awie nti ka wɔn nso saa yɛ no da police issue ne wafa ase yɛsusu sɛ ɔde sofi na atwa ne saa ɛyɛ police issue basa nye police issue yɛnyɛ sɛ bi a yɛ spirit bi na bi a sɔfo no ebi a akɔba de saa yɛhwɛ ɔwɔ nso asɛm ka yɛn ne sɔfo no nkasa na sɔfo yi a yɛbɔ ne din so esi wanwan sɔfo no deɛ na bu fusi ɔba wɔbɔ glass amanfo ne nakasa wasɛtrɛ wie eti problem baabi katakyɛw sɔfo ne problem baa yɛbɔ ne din sɛ esi ɔno nkɔdi problem deɛ ɔde ahwedeɛ bɛɛ fie no ɔno ɔde nwansana baayɛ ne wɔfa ase no ɛyɛ dɛ na ɔmu sɛ sɔfo no wɔfa ase ɔmo sɛ ɔtwi sɔfo no ka mɛboa akwara no hwe ase wafikyiri na owu a deɛ bia bɛbɛtoa so bɛɛbɔ odin enti memmɛkyerɛ sɛ ɛnsɛm bɛte saa no mesrɛ adeɛ bɛyɛ ma crowd aba hɔ ahwɛ dɛ bɔɔyɛ no ɛna kɔfa crowd no ba hɔ ɛno na ɛkɔfa saa yi no ba na memmɛkyerɛ sɛ sɔfo no so ɔno so amfa ne yize saa ɛwɔ kwa bi so because yɛnyɛ ho bi pɛn me brother pani wɔbɔ obi glass saa yɛnyɛ yize saa sure say enye yize saa eti akoye sɛ yɛ kumase katakyɛw yɛrɛ eduru mmebi wɔ a mesi saa sɛ mo yɛmfa nya adesua sɛ me mafa deɛ ayi wɔ sɛ me ne sɔfo nam sɛ sɔfo enya ntɔkwa ne sɛ me kɔ a me deɛ sɛ dɛ me pata me nwande de kɔ but obi wɔ no bɛɛ na dwe sɛ me nim sɔfo ntiɛ sɛ me yɛ me ho gangali asɛm bɛɛmɛn ne ka me fa so wɔ nim yɛ nwen ampa wagyina ɛdeɛ bɛɛ paa na ɛkɔ baa yɛ a ɛti sɔfo no ɔfa ase ɛtwe yɛ yi di twa no yɛ mu sɛ ɛdeɛ bɛɛ na ɛdeɛ ne baa yɛ ɔno ara no ɔne ne nya asɛm no ɔno ɔne nya asɛm no ɛyɛ dɛn na ne deɛ fa ho bɛn kɛkɛkyɛ wei ɛduru mmerɛ bi wɔ hɔ nipa bi wɔ hɔ a wɔgye obi ntɔkwa ɛko ɛti ɛfa nyɛ fotuo sɛ sɔfo no baeɛ no ne wɔ se aberante a wɔapirɛ ne wɔ ɔko anaa sɔfo no yɛbusa no n'asɛm a wɔka no wɔse ne statement ne sɛ wɔn koraa no sɛ sofi bi baa mu a ɔnim fine wɔnim ɛti sɛ ɔno nso din ne yɛbɔ ne ɛne ɛbusa no wɔse ne wɔfa ase ne wɔ hɔ nom daa validate ɛbusa no mpakyɛw deɛ wɔapira no ne nɔmba wɔ ha momfa no nɔmba meyɛne ne kasa sɛ ɔda dɛ mu wɔbɛtumi akasa na yɛnhwɛ ɔkwan fa so hwɛ ɛduruma bi a ho katakyɛ me se adeɛ ɔyɛmfa nto yɛ ho fo mimi sɛ da bi a meka me se ntɔkwa bi wɔ nnipa bi wɔ wɔko ntɔkwa na wokɔpata no kora wɔntie me na wɔyɛ adwene o na mekyerɛ sɛ meyɛ boa fɛde na medina bata asɛm wei ho anka bɛyɛ meya sɛ ɔde mekyerɛ no anaa wowɔ mo no na adini akɔbata baabi yɛbɛtoa so biaa wodini ɛwom ɛnti bɔma menni no anka me wɔno ne mistake wɔn deɛ ne wɔto ne fo sɛ na nka sɔfo n'ani kɔ asɛ nka ɔyɛ ma wei ne ba very good ɛbaayɛ no nka wɔn report wɔn ne sɛ sɔfo bi abɔ me glass wɔadwane wɔantua ɛna nka yɛbɛka ne ya ba wo de sɔfo abɔ me glass me nso meyere menyɛ sure sɛ sɔfo glass na ɔbɔɔ no sɔfo ne yɛ sɛ wɔkɔ a me nwan yi anaasɛ wɔn bɛfa ne ho adi saa because sɛ wotua
asam na ba na nya gas bo ba sofo na da achia sisi wo twa ho na na sofo wa fast na sofo wa fast asam na ye wo tika na e dia party be no be pay to opera edika mo onu yakutoko du mu asu mu sana se na me ka chaw se e fight to fight Etina na ba so fun ni kula mo eti so fun na ye bo ni di wa so fun den wa ye so fun na nam so Asem Mpe of se o ubetime na sama untimi nyi so fun so fun se wa ye na mo so na fun de ba ye na ho so ba me ba o mo me se akwara no hwe ase wa fiche no wu a wonyam na wukum no but wo wa fiche any bedis the bedis captures me say oh da be men ka say ye do tumu so for the ye fanan tumu ko nyina say ye akran na wo si so for mu ya za ka brante no e ka wo me ye hwe mama ye ya disrede mama me say so for ye hwe mama ye brante omo no me say so for ye hwe jabotre mama oh da be obi an ka say so for no ye kwachi no ya be hwe na say so for na chopa bia na apa me chopa ni chopa so for den wa ye so for na nya hwe omo no tie nim so for ni ana uhuru atara me am host program yi but onu so kan no ana me tell say ye tu so for but Bema hold your fire yeah Mr. Brantehene hello good evening as I say dedi kano ye ma okafra e wo wupra no ho na ye bisa se e ye da na wupra sa the Okoba they say the driver ni wa Kenya say taxi station ho nti mechanic say na ma lodo ameko ifade mamponte nti me na mkwa so ameko no ye nkrum ye no wo kwamu ansa na wa kodru fade ba ko ye adwuma ne kinkase eti betra kinkase kakra so bi da ho na metra me fro be poka kan me hu se nkofo bi abodom pe mo hodu ya driver ni ba ko a omo bo no enti me so me hu no nyanko nyanwe ne no kure ne me yam hyeme ana me parke enche se me ko bi se driver ne no ade kra wa ya ama ekofo na tu agu no so a omo ye ne sa ti me dru ho de mi sa ne se na tare dia na ye wa omo tu agu so no se ha sofo na o cheche no for me ka utu alolo fe ni wi ya SOMPA 93.1 ordinance abom be chire glass no ma amanabo ana me si o na so we di nkanya sembia nti so for don ka onon kan boko na so glass no beto amawa onto glass no ma nti e hono da omo holu driver ni o kasa kure enyeyi ana me ye ni se o mo de munja no mo nanka onen kan boko eti me mi koso ya fere se so for no o hyeche eti me mi so di padon no mo se munja no mo na ma hu de ye na ba kofie kira ba pimme enti o pimme no ana me jai ya driver ni no mo jai no mo da fe de na di padon be tu mani ni pa ba na eba na ba ko de ade abe bom ni safo abe bom na ma mati ahwe me na ni fa no me de to fo me de da fo sisi na me sole ya no ana fa de me hwe de eba na eni soso eta be ye se me ko fo me ka fa de eni pa de ba na eba 93.1 ana ja me di mo je wo me hu no fo ka na sa na me ko si pa me dru fa de no me hu hwe biem ni nde ya me dijira ha me no mo kase me la wase enti be ma ne hu se ni sofi na twa oni o ya we pa because o me driver ni ono na me ka me ko bo na ma me hu sa ma ni ma da from 5 months am say de okura sofi na odi twa wo no ohunu se etwa ana se we hunu mo hu se me pra but afre na nipa no doso nti no o se eja me papa ya me yero o se me ja hoko oka o ma oka fra na o ka abutoye mu asem bi kire ho
omo nipa na obo me kura ro omo ye 3 na your friend say me no right say the omo pata me na ba ko no boa ne say odi ade ne bo me na ba me te hwe what the bobo baby ana me say me na ye no age nya me ne betumi age mi o maka for me 5 months in me sole me ntumi nante. Okay. Enti wanye case bi anti ade ode Sophie twa wo no. Me koye case u na me ka say me two kan na me de call your friend say father no. Efiri ho me hu bibia biem enti me no so tie me no. Na me koye case wo your friend say Mamponte. Enti sada na me koye case wo Mamponte na me ni police for the jira ho mo ka kire me say me nkona. Your friend said the next day must have na me na no police for the be enemy educate pictures because of our dancing tea. Me jina ho kra na nyi place I time me to me kem sa me yonko driver ni na me ko board na me pra no ono a side time me to kem e de me ba Kenya se afi na ni ya yin me ba cho e de na hu say so fo fa ase na wo de e ho no de wa hu say so fo fa ase me de Nyankopɔ se yenka no kre driver ni no ana me mani so tete me no ana ka kire me se oni nipa na obo me do ni na so for friend say so for na offer se na me ka kire ne se me de ho de me ni mo bia na mom se menye obi achi no se BBC a ena mo no so SOMPA 93.1 no kre de o ka no kra wo nya yi nyame yenum no kre ni me da se pa na me gidi se Asem no a serious case but me da was what ye go so bon pa ye ma se Nyankopon won pagya why me dey me su say Mmrantehene odi so fini born no he must be pursued as say we had a channel driver we say so as I say channel so for no dey Asem bi amon ho na me dey futu na me dey ma say ka o nyabotre na wan fa ne sa moke ne mu a kan for ha no biama Mmrantehene no de so fini born no na se eche no if se case no mfa no ho wa pira no pira hu se eche no na up to date surprise for no okay se complainant no so yare Mamponte sia de ni na asem no wona se no oba Michael kasa Mamponte sia de ni na asem no yo oba ejemla ye call le honum na minu any plan that time na no wetimi nye no hwe no ana follow case ga say ejezi wetimi asole amana say wo famu hwe ne ko a na kire say o ma plan ko say plan na say ejimi follow police station one mo o mo ma me nipa me ko hwe sofo no ye ko na sofo na pie na den kraja asa de achi a ye hian Mamponte police station I don't know me and I dare chin your buying the whole number or the assault for me and I can who are Omusa would say any moody hina or one who is well who's often with no tin what fascinating and winning no and what I said oh proud on your day and come and I'm on point police for guys and young cock na boy who turn us or bar near if you want one who boy no proud on the bill and they call number there be on and I'm home you better be the big I sent come watching near Bino. Na case no pende yo on abrati abremu ala cha ya bro ni kontime nkasa kese na Mmrantehene na say we pla da ho no se patafo di abade nso won kafra nya ne mfonso ya cha ya so koto se aboa no osi unua no so a ka chen se sole yeso enka chen se sole ne so ofri ne so ano de ba so e na omu nyina ya hyenka for omu nyina wo one station ti no there is no way se tell be cry minim say passengers see what take care na driver ni bi wo kwa na oduru kwantimfi no ohun se ni nua droba ne ho akamu a ogina eboa na ma no so ne car ne timi ye so atwa so de wo ye de nyame so adwuma na no wo ye na papa sofo no se wo tie na e besere no e wo mu se enya ono ena di sofi no ekobo na emom no enam asem no so ena ma we se nyina ba ye nti yesere no enka be ye di a won so ne mu kakra
na sebi ye bo din de batasa nsem we say ho aketecho enye wo ye nyame nipa nso o kyerɛkyerɛ ntene yesrɛ no obetimi a bibia fa ho na abrantia no so a okodi se enya bransam no so ketecho we bo semra no eso ni mu na ne bone ne so aketua no ne nsɛtimi ka differ ban ho mpa so na asam no yo no kra ho mfa ho ai asam enya ne sem na safo short one short very nice asam ka bom pusa nenso minua na metire fast rubber for binum so no ya no mo ha adwen woni 50 pesos for this amane no so for baby oso so kura so fa this amane no so nkore baby this amane say also asesa man na wo tu le car ko no wa asesa man awi o na wo tu car ko no wo senka tie no fare na so ana wode ne sa ba hwehwe ne bo no yes sir ana me say sa ansem ne de nyame sofo de ankasa sa wo sa bom sa wa asesa man no nyame adom o tu ye ne car no anya amfa na so forgive and forget. Oh, and so I said that be any. And so kakra no ne say baby aboy yi day which is which. Asem na no din. Ah. Oh, so yeah guys. Man kasasa. Yo, abusan for the Adult Education Center. Wo mugu wo madwuma no so de den. We de nyankwada school. Wo nse school atade. Wo nse school at empaboa. Wo mfa bag bi am wachi sa. Wo ye school ache. Obrofo no insisi so iye ntimi flow kama wo grammar no awu ya say oral speaking ntimi nya yi papa afa twi no unnim ya bie him ne ya tonma na no mabua okekwa no bobo so enye fe esa ne pe wa so dem no hwew twi bible besi na no ntimi nkai nti bin Adult Education Center wo se bra na won fabritia nkyerɛkyerɛw na ultimate kan timen tro twi ne brofo ni nyina kama pa first semester na 6 months second semester no 6 months no nya set no we bia abre Methodist primary school ha eno wonhia nanso mo ye nipakuo bi na mo pese wo mre fie mekyerɛkyerɛ mo a wo abekyerɛkyerɛ mo CEO no doma kyɛde nyame de ma no pa ne se won kyerɛkyerɛ nipa mani hu the Adult Education omo ni de pa number of fra empenifo no be kasa no 0245 69 08 34 0245 69 08 34 na fe 0508 10 97 73 0508 10 97 73 hanum me so mo abrepo Methodist school ho primary ho omun metwi on brofo no omun timi flo o ko ba kire won pa yo na ketecho ho Bible say me ye na maye ene me nya anye ne nam emoto won so ye musuo enti ani mo ani won ko school da kolampo na papa ne said the wasi a church amanfo ma be dia dance o se be kan na mo mi kan ko ne jai moto ne me ko chira me ko no frefre na wo kwa wo say that say no cho wo munya no mo ko na dance a ne oledi bia me hu na ne o dia dance na no dance okay die twa to you di for Samuel di for Samuel mensa akwanse papa obo modern papa na ne ho adanse bi wo ho no ma mekura meti amesan efre ya na meka se bi a mesan afre bi sa se enti sa adanse mo be di ni pa no wo impa to meba ho abehwe no ehu papa adanse akese na ono de na asem ne se onton oye bia on kan cho se koto oye bia bra o ma me bayi on ka se fa ofie japade bra me misira so no afa kotota wona sapom no bra na menwara obeira ye dware naked the most dangerous thing no o maloto number onye double money o ko betting si se me bom pai mam na mini bet no wo se onye atem bia de bia babo ni Quran cassette an wo mo ho paye emum asetem ne ma akutia wo ne ma akutia wo no obehim paye ma wo haw ni nyina afiro so se wutu kwan na bibia ya consider amawo spiritual marriages meda no be ni mabeda eseni pasasa pa koto sem ene ya de ne edemfo bi a wanu madura ma minimo ye kuro ne nso enko no enye kwa enye ordinary ya de bibi wachiri
and we are seeing na ebushia wo anasa disappointment a promise wana a trigger a fan check kra eka ene emne wo awaresem dwumasem ene dwadisem wo customers nyina ma also hobi ade na waye court na wodi for somewhere no mo baye onyankopon adom ne manyina abesesa kra o wajaba family house e wa hemboa no ajaba family house traffic light now what na wo call filling station one former Antwerp station no TTT you were Kesben that can see ni so free Dr. Mensen bon na chef so ajaba family house number of rabbit we do for someone like Kasano 0504 58 84 54 0504 58 84 54 and 0578 40 55 19 0578 40 55 19 Bema oba anase oka on driver no ehia san kwanhie no mesro muntu abrante no for say ne ho beto no enye bi say what they said I be mu say Sophie na de ball no bibi wachiri pe ebedi ni nyache mehu obi o take mu drone to amienu bo ho ka ne huri ya to an ka bo ho drone ba ko paye no to an kitikiti say bo wi bi etc ni na so ha ne mo jack tu bi firi ho ba na operator twene ka ne mu eno an kum no on me nya diabetes kuro me ekotwe na ne ade kitu bi na ti no bi adadwa kitu bi na ti no back dream se bi no diabetic diabetic eno na nam so ma ekobasa enti mese di ka no momfa bibia nsa na dwene mese biribi wom se bi asofo no na akoye biribi atia no whatever no ne sofo no na oni abranti we kura na anya on the na ka di freti na eba enkwahia na osi akeke na mo abranti no so a wodi sofiri ball no in fact as I say ofan hodi as I saw ofan hodi but massive be a kind of plane as I saw ofan hodi at least anya hwe kura no ese ka no otue bi me me kama say no kure say ona di sobo no ball no dia and say so ofan hodi cause you try na my moja nyina enwunu no nti say we diabetic a bit na ma o hawo ato no but so here na o san ho yade no Central region. I know what you are doing in a call. So we now we are just trying na no na bush for na mpini a on ba fa no ko e. Serious. Why? Ona ene ka ura no. Pacha. Oh. Kafra bema. Oso wa boka o. Wa boka papa. Nyamenti bibia be free ho. Mama yema oba panyin dibora koso yehu demrifa. Yema demrifa due ne yade. Anti dibo oba pa ene mame dora esel. A friend no antidora mpacho ye besa hia bi why ye besa hia bi the bane antidora ya opamade e wo Fanti New Town or Ben chapter half we stand from one SIC ni di hwe nim ya na mokra mokọ ho ayi ofosu Ezdore. Say anamoko. So wo enkwada bebira wo kire wade. Monamfo ne mrayi no emaya no. Na be ma wo pumade a na boyfo bebiri de ho de mema de na madamfo ne wo no. Be ma ba ko ho. Usua de pam. Sa na monfa be ma na damfo na Bema ni tina moko. SOMPA FM.
pe cruise be bia wo ho bo he no mo se antidora ho antidora ma o yakọ ene antidora wunu anu nyina e ma mu nyina yakọ ewurade enkam ho nyame pa memenda ne kwesi ara ba beboa mo na moja aberwa dibu ase moja no kwai kama wonya 110 years na hwe ne ma ba bring picture so the was here in TV no oh the most sorry am Asem Mpe Nipa na more life okay ya pon wonu ane kofie oba no ankora woje wani so no ma che so oje bo enti mekọ amobi aba medi ho ya se afrefo no yanya ebra mamo anya yene na niam bi twintwa yakwam asem no ye besan atranso bio bre betese bia appreciate na bem no mo hwe ma yi ato yi no pike bema amene ma no we ayo mawie meda wana wo studio bi horase omo ya de ne ho anu ne ho team no David ho David na ya na yima cruise ho catch de okọ aguna ne kwa awa okay I was there for me call long time SOMPA 93.1 Onutimbi epue opue ya wampue ni kwao odi eniji eni nkransha